4 Beman who first then you who first now you free me no mun na ba kon ni junior sister no kra ba bia me wie school ho no wie school enti dia necessary me nim de see ye apra ne Akoma FM ma beda na o mun nyina atamfo na we hu se mungu ho ma me na dia me sorry anopa se de o mo sorry anopa epra no me pra before 5 enti me pra o mo hu se anopa ma sorry pra da o mo be dru ma pra so a o be sorry na ma pra ana o be sorry na ma pra ma me ni sorry o be pra na e dey want to say house so na wakase ma mpra ni ye e den a o magu fom ho a o pese o mo to tiles nti e den a o pra anwea wo ho de bia me pra ma me ni se anwea wo nti wo sa pra oh nti wo pra no pra wachi de bia me pra je so pra machi ba me no so no ni problem na den na sia ma me no menye ne hwe aden na woni wo kunu like young boy young what do you say ba cho mo 30 be ma no so o kone 40 okay na mo siso na mo pesa mo bobra na prako ba bia wo maame wo ene nkuma fo wo na mo nyina mo kwa akotena na munya ba bia ntena na me wo se ntene maame esase ne so na wakosi edan asi nti o so on pese o be han dan nti ene sanete da ye nkom na me so mi di na chini na me nim se mama kwa ba de ba kuma 87.9 FM so ene eyeya wada akuma mu nsam dwumadi braso awie se Maa Akos meni mabedwafo yetena sie na yede ebrewo nemom no emma wane nye why se wotamfo bi ehwe ase a emma wane nye se wotamfo no kwa amane mu a eni ahurisie anye sa onyame obegyae na sotwe no me say emma wani nye sa wotamfo hwe ase a meni ahurisie se okwa amane mu a anya sa erade wobegyae na sotwe Akoma FM na enipa bi aye boni bi de atiaw wa bra wa anya ne boni ena atoto amu a wode wa se manyame ena enei onyame atwi ne pakro no aso enu nti wote wa na ye wo de aha nyame na atua woka nyame na ntwole na je se eye wo de onipa kro ne ha na wo fam no wo se ema wani nye se wo ma wani ji onipa kro ne ha no hu bebreba nyame na sotwe no ode twi nipa kro no wo bejai nti ya tena se kom ti se de wo hu hwe no na wono a enya ne punishment ya wo deserve e wo nyame ho e wo de a Akoma FM me ensure baby biada wo bia medin e de Maa Akos awie na nakua koko e wa ha Pastor Julius e wa ha sanso e na Evangelist Samuel Mensa enso e wo fi ha se ye nana yere akosua pokuya sikapa ono so e wa ha se na yegusua e mamo update no ye ba little kwaku nyame adom little kwaku ne ho ye papa a doctor for ye wo konfonoche abayere sabia no no wo mo egusua da ye bai wo mo ehwe no na wo hwe sade ye bekọ na ye bai da na ho no a wutumi hu ne sese wanyam papa bi da so Marco ne ni beje ne ho kra ne kra ho ato ne sese because wo hwe baby a woda na wutumi se wada na wobre nti wada ma na sumu ajojo no obeko said ye wesi adinde ni tiri ni dia tomu na said yesi ahehye na fa na said omusi jeje ne so de da no fa na ya doctor for nyamenhira wo ya nurses nyamenhira wo omu ye wusi ya eyesa wo yare kra na wo hu to little kwaku ne ho betono se de wesi adenden wo ne mpamu no ne wo hwe na wada peacefully like
he is at peace. Wada na manko na wo bro twakure na wo bre se me se wo ye panyina nkam se ya boni ndua akede na nantia ma because ne nasi nyina ye se bufu ne nasi nyina tata na fu ahye ni tira ye kakraka na ni nyina yiba enti chese wo ye panyina anka ni hu nyina tutu akuro enti na wo bre na ye da ye tiefu ase ye da ya hwefu ase omo eboa Akoma efe wonfa wo de ma ya fabra na little kwaku ye hwe no ye hwe na kopem se ne ho beto no na ye de ne beba ne ye be keka na hyehye mu wo na ye de atake no na da de ne de agyae ese wani wo so wo ho bia ye be ka tro mo ababi ne ye da nya ye nyankopon wase enti little kwaku ye gusua ye hwe no nti ene ne ho ye doctor for koye labs ene ho ne ma mo ko twetwe mo jane ade na ye hunu nti ye ba no ne ho eye papa ekwia yenko the next update efa Akoma story be big Akos Emmanuel na de ne ba ye se wo mu refi a yen kai wo mo kakra abaya na wo hia be ma wo kaa mu no o se be ma no dani na ni driver no o dani na ni fa ne phone e na wo bobo ne number goose wo e na o di hia no no wo ehunu ni fie na wo mu hia hotel nko a e na se pe wo mo ho enti wo ehunu no efiri se wo nyem ye eba pim samre wa huno ana wone na wo ba pim samre wa huno na akoma mu nsam de Maa Akos da ya no wo de ya na de asem ye kan ya big Akos si babia me wo bia ma hyamo bo meba apa wo ba beduru Maa Akos adwuma ne doosu nti ye twa bibia de agu ho etiefo nhwe big Akos na tim fifi no a wo kasa no one ne nana ne baaye wo ma Facebook one ne papa wo ma Facebook bra Facebook ko hwe bra YouTube kohwe big Akos na tim finfin no o se ampa ono na edi sa ruka sem no waba obeba obeje no wa hwese de sese wo hwe no oba ye na ye mre na so enti na ye pese ye tiefo hwe bi enti ye twane nyina to ho enti mesra obra ne be hwe bi big Akos se wagye atum wo pe de sese wo ye bia obeye oba na efe kura akwa ope oba Akoma efe enti sa ye twa ye ho a ye kwa behind the scene no na wonso wa hwe de ekoso wo big Akos na ye nuaba Emmanuel anso entem afei hye so ema me se first story no a Piwak natural health and a grow fine blood tonic one and aso asre and then yenuanu a wo mugina so e wo Facebook and afa wo mo YouTube nyina wo mo share TV so onua TV and papa bi ne Kings and afa Star TV yadamu nyina se YouTube for yadamu nyina se mo mugina so do so pa papa Kristimo wo nyina ejina so emre kwa animu a mebobo edini nyina mako na afa wo mo omugina so nyina hu sampa ye appreciate wo mo papa yankwai na yene ye first story dosia rekon eni enkomodosia madam na pom te se awie bibia boko wojidi okay awie one yetie wo awie de boko 2011 na misha aboyebi na misua adwuma na menene wo no ma na nyinsen baae no wode ensan sa akoka onu mesa na akoka no abo Akoma efe no abo emesa de amintimi na me sa me ma na me de ba ma me honum mbedu ma me honum wakacha me se asabde nkwana adwana abade a onhwe nkula ni bi ampa besine wo hwa no de 20 cities aba wo hwa no de 20 cities aba 20 cities de ban so a esan abefana fana onfiu bi afi kwa de fon asan onhwe nkwana kula bi ma ntina me de ma asem ba asem de bedam okay na second one so me ne wo honum so wa wale ma ya me ho ade me ne na wo mienu osole ma asem sa okokan wose ntimi a sesa ne makọ oda di mi a fe de Maa Akos ma ble so ntimi wale mbie ma o meja me kwan na me nko Akoma efe cheche nsem ni mu yie ema ye hunu emubu nsem ni nguso me nuaba meti ya no se mani isi abre ni nti se de wusi cheche mu ase ho no eno a ne pese yete ba che mi hu no mi na bakuma so na mi hu no na ni ko school classmate am na ko school by entam te oye hwan boni din ba bia wote na do Moses ye wabu akwa oye mesin
menino na na rekɔ school na yɛ ntam tete yɛ nte yɛ benhu na kuma ema makuma ba yɛ madamfo nte na makuma so na bidi hu Moses sɛ betena ayɛ Maa Akos menino kwatena wɔ ne kulom ɛna nyinsa ba kasan de odowom ahotowom afi ewi a cha me wo yɛ de mbanyem de toso mienu no entok ema asɛm saa Maa Akos kɔ ka wɔso ntimi afa ne makɔ me bo ma me amane ma me sa abana abotere saa na Maa Akos matana wo sɛ de mabele ti so hwe na so ntimi walim bi ma o meja me kwan na me nkɔ ba me bla enti ema dodo sɛn ɛna wahu ne sɛ wukuni wafa wugina so akase wo pema enu ntimi ene ne ntena bi Maa Akos pass mani ehu baako ɛna de aka de oyɛ no fon so ɛne sɛn kyerɛ yɛn oyɛ no fon so sɛn fon so ɔne ɔba ne kasa ɛwɔ dem hɔ ma bla me Akoma FM ɔde to speaker ato mu sɛ ɔne ɔba ne kasa na nsɛm wɔ kora de wa flow ɔba no me to ɔno ma wɔ se gye na akora so ɔno bɛkasa ti Maa Akos enyi na me ti ase wo kra se ɔno bɛkasa na de no so gyina so na phone ɔde phone to speaker to that to me bo so sɛ me ne nkasa be ma no wo hia no fie sɛ ni but me na tena 7 years ni woni na tena fie nsum ni enti brebe na be hu ne sɛ be ma ipema bla me wo mba no odi nkan me ne no ba no edi nkan no ɛna me be hu ye wo ba no odi nkan me nim ne ye friends ye friend ayi owuraku woni na wa ye ho ade ba twa me ne tena 4 years we ye ho ade da fe ne ye ko 3 years o yon Akoma FM 4 years but 4 years ne mu no wa hunu sɛ be ma no ye obi a wo pɛ ma nti no me ware no a enye yie wasa me hwe me ho Maa Akos na mete ba na me fa mani hu na no wonya ma me hu ba ye sɛ de wo ye bibia ma hu wote ne sɛ hwan na ka kyerɛ wo o tukwa so okoye adwuma no kofa ba ho no mu a ebi ho a mete ebi on so a hwan na ka kyerɛ wo because baby a wo tukwa okay mote hene na ya wota tutu kwan kɔ hene na kwa ye adwuma ye te ebu akɔsesi ye na ya okɔ daako na kwa ye adwuma nti ebu onu ma okla me se okɔ adwuma Akoma FM okɔ so omma okɔ nkan kyɛn se okɔ akɔda hɔ okodu onu wi a na waka frɛ me se ene da ade aso me kwa me fie ma meda Maa Akos won fɛli bi emu no na phone no adum adwuma bɛ no ɔyɛ o emesi ni won fɛli bi na phone na adum wo bo fɛ na enu so a wo fɛ na on peke a onya kɔ eye se enya adwuma mu okla na wo no wan na de me flare my be flare me say na wukunu wai me wukunu na ye adwuma no wo wai amesi me kunu so anu na ye adwuma na ada na obi san say me kunu na so wukunu woni adwuma mu ha se am say a ebi no na say akɔhye girl ne hɔ no ampa so no girl ne hɔ no so girl ban me girl me hye dem no say efe ni Akoma FM na be fe no efe na matching bia efe ni Vivian no stores who say number no store ni Vivian no ma hu ni pending afi do a change din the sticker and aye edin no store na sticker in self 5 say me no that store edin one phone so okay enti sa girl no en obi na beka cha say wo kunu ni sa Vivian no twempena anasa wa na wo de wadwiri bu ye me ana me de madwiri bu ye me de wadwiri bu en so no kole because okoda na obana mbusa ansa ifa na koda ya osinfa ho onyo na ahwe me untimi asa ne makọ okoda na oba me nyabu fo so na mebusa no okoda ba menini dia gro fine me no adwane me ne nkompo no akase me ni do si akunti me fa matale api akoda baby me ne nkom me no adwane mani di all right ofa o piece okwa no ba o ma adechana behu nanim ebia na atoba no wo ye bibi wo fie ho a ebia be ma no e ma nani nye ana nani nka fie ho because me kunu kwa ye adwuma ba no obekọ no ma ana obebe fie no obepie no ma enti ase ni Maa Akos me dey minim the mind I so no aba no be kan de kodi a me ne tena phone so am da ye na oni me fa sa akwan so okay enti apart from Vivian ya enokra no wo huni but what the wadwini abuo Akoma FM me hu ni picture da picture be me hu ye me busa no se nye ono a na lady bi odi eya bobo ni hunu ba wo se nye ono a ba ni picture nkasa de ukọ ni WhatsApp wo again picture ni wo get ni picture ni ho ono ani picture na da ho ana sticker no odi ato ho sticker no su ni ho ma twlo ayi bi na untwa na agusu get ni picture ni ho no wunyi ni se wa wo de wani ebu eniema dodo Maa Akos nya sa me ne tinya sa na metie
ono mi sama net nya sa na meti na se no hu sma sesa pa menene nya sa na menene ti adwuma be na ye patro na me bojo ba mo ye de me start adwuma me to so ofi akra na nya say o ko 2 years adwuma woni enso ka ho Akoma FM woni adwuma wo ye no like seriously no e ka ho bi na say wadwene wo be ma ne so na bibi oba bia wo twempra ne ade ma ko no mi se mi ni ahoade ade ye adwuma na I say so first now adwuma na me ye ne nkoyie na me pese me dade so akwa atin ono so pese me kwa atin ade enti minim ne enti a o pese adwuma na ono ne pe no na me ye me so adwuma na ono ne pe no emoa me o se ade adwuma mi o so me nya bojobojo wo efe ne ati ho anim enso bojobojo abu wo ho timi sa anya bi nkan abla mo nto enti si o fa ne ba no nko school na me fa ade so na me kwa atin eno so ne hu problem bojo no se ye no so wa Akoma FM Akoma FM ma ade ama no enti o no so fa na okay enti fine ye fa ne so okay be ma no ne Vivian twempena wo ba ba biom mi Vivian nko na mehu ma ko wona na twempena kola na onye bibia kran ka me fa be ma de se den a obefa ne yilachi enso sa me ne tikata so woni girl no wa fa no ne girl ne ye ko ai machi ma ko ntu no ba sembe na ye amoka me so ne girl ne start ko na girl ne busa se oyili ni ho no mo a na me so me tisa na me bu afu na ma so ka se na me kasa sa na odi ko no api ana so na kate ko no like what the guy didn't come out what the ho Akoma FM what mu di bia no what they are to speaker out into the guy na kan what e ya na dia se no me ma mo kasa mpo na ma so kasa ma so na me kasa no wa kate phone na so the phone api onya fle no kasa o mo te se o ho ye na oni ni di nkomo oni girl onya ti se ogbo Vivian ni din a oni ni di nkomo na me bu afu ma so na me kasa no de call no ada so di bepi ana so o be kate phone o hwe pa cho do hwe me obo akoma so bi da ni bufu a na so ni sika egu no botom e dey na be ma ne buafu oba se no sika okoya ma asem na me koka so o na hwe me sa na o ka kire wona hwe me ti no de sika egu no botom na o de ko enkra na o hwe omo pa nkwa ndo Akoma FM na wunyi wani na ho mo bra na won tia wo ba bia na so obepane ma ho mpane ma na anwa ma ko do sandia no on fa ne ba no ko school ketwa no fa no ko school no ma miska na menye badwuma oba yi ne ma asema no ya ne ma asem ketwa no anya sen ba cha fe no ko 2 years afe no ko 2 years okay enti enkura no miye no pe ba cha okay aya Akoma 87.9 FM yegusoda ya ye fre be ma no na ye ne be ma no edi komo minim se ye nua ba yi owo case ya na because all this accusation but who fa wani krotwa wisi hu so makwache be ma no wo butu oba bi so Akoma FM ni se bia wo kura twi bebrebe nti ya na be ma ni ye bibi de ayi wahi na me wu ye da yi me say Akoma so de mfa nya hi o mako me na yo oba no na me di se adwuma na nka wo mpene te na de adi wa nya o de ni kwa so o de yo yonku do yonku mpene mfa nya no sister mako like wuje bibia kama wo fie wu be men ubu no mako na ayi so no afre me de minim photo me ayi so no afre no ka se bia me ye na me di fie ni say no wo ya na ni nyi hu mo kwa sorry pa chu me kwa sorry a chiri o kwa sorry a che pa chu be fie say ni ko 2 years Akoma adam be FM ma ma pa wo penti ubu afu nya me no waja sorry kro pa chu ntisa ena be ma ni nso nko bie pa chu enti emasam ne niemo ode titi we hwan ena watumi akobo na mane se o mekunu ede masam ha me mo ne kasama me pa chu ma me na me ka kire no ena papa na obegina mu wa wale mi so won ne papa no we de kwatu na ni mo ni kuro mo fa no ne kasa enso still na nsia papa na afra mi se do kwasai na se ja still na de kwa na ekwo no wo so ne be kasa timintimi wo so asa afra ni be ne na kasa de na de wunye follow up on share so mu nu kura kasa na busuafo nso we se wa ware wa fra busuam Akoma FM tumi de tuna busuafo ni obegina mu se papa no ena me ko ni kuro nkobo na mane by apart from no de mi ni ebusuani bi a me ka se me ko no akobo na mane bi woni wukunu ahye dat na se ahimrachi bi mo sorry we bi san se bia mira wo se friend saying be man friend saying Moses mira Moses ye ade ene bia me wo se me ya menye ya bia ma wo ya sa ne ma no ana ma ye boni bi mafum kwan bi so ka na me ntie woni na di san komo no ma ko me musa nfi so ubusa na asema do be kan so wani ubusa Akoma FM ma wade ne communication ni munni nkomo
said ya wa for timiti di nkomo say ye di nkomo e bia ofradwuma aba na e bia ne ma na ye aslesen bi go fie na maka ene de ade oba ya ye de say na ba ne de oba ya ye wo fie apart from no asa so ye na bra ba mu ko kla na o de pie oni ni busuafo akasa na o de pie aso mi to mfa hwi nse so de na ma siesie saa o de ne ma siesie saa na unye oba wo hwehwe ansam wo kunu mabusua mu kra ebi asema wo kunu beka na wakọ akwata na wo de ato obi ani basa ba ma ko mi ni adamfo busa no ono beka Akoma FM bibia ya correct mi adamfo iso no beka mi problem mi so mi ni problem wo me bibia ya correct ko mi ni problem wadua ne no ya correct iso no ane beka wusi be me ba cho woni anye de bia na betima no aduane aduane no de bia na betima no tubu ma no aduane a ono ati aseto aduane ba mi yidi but odi akoma to na ya wo no ana say e won ma de to ono ma no am fele ka obi don say do why e de mesime no menya ahwe odi akoma to wa no aduane o ko hene maybe am buha na nye de bia na mitimi no aduane me say be ma de akohoma to ho wo se me koye adwuma aba no aduane di enti no obeba na aduane ne nsi e buha ho aduane e be no anu buha Akoma FM o flag don say de na ye no amse mu wo se mu de minni no so obedi banku a odi banku flag on tian ba e bi aduane e pe no do aduane a mi ni nkwane bedi ni e buha no wo mpe di enti na wo se aduane a wo ne nkura die ye different from aduane a wo bedi on kan aduane e obedi ono de so discount wo no bo sa se no ade o se do be no bia but you know aduane a wo kunu mpe mi no aduane o pe na aduane o pe no sunya no na nkwane betimi edi ono pampisie na mpise no so keto no ntimi na mpise na ka pa yunu so no mpise no o checheche no dosia Marco problem wo ho na you so be so ono Debi agisa wa wo ka chemi dosia because so wo ka chemi say etu bia me no aduane etu bia ma no aduane oba na wato aduane aba fine e bia no wan fasika anto ho enti ene sika ni wode de na ade be no aduane but also what discuss to about to the bia won no I na menti ase no Marco so ne de bia na betima no aduane ebu akora na ho mfa wontimi no ene ebu on so a what are you talking about? No. What are you talking about? Marco. Dosia. Marco. What are you talking about? Bema dia kwa homa be babate buwa enye de nyina na obetimi anu aduane be me ya kwa homa to say bu o ha me no wo kwa ye adwuma ba wo ko mesin wo continue FM wo peja blocks wo peja cement wo tetare ewia kataban so what this yakoma to was say meba na dosia no aduane then you call the man and tell the man I couldn't cook but Akoma is there what my Giga Pastor Julius no was it what my Giga Pastor Julius was it your friends was it all your friends dosia I can't think dosia me no to on ma was it the Batman no na de bia de Batman this guy ma mu tie me ani de bia na Batman no aduane na de bia Batman this guy sa ana yo funu de bia le bobo Akoma ye ani de bia le bobo se bu fi se mo ba jimu ntime no ade a yesu ya mfa mamo se Maa Akos na de bia na Batman no aduane ame wo je dia se se wonwa which e wo dia e wo so wonwa mo ka sa Akoma ye omre e bia ri se baba say man ko du fent mama de ma ye aduane ana mi ni fie de bia le Batman no aduane ne sa that's great. Okay, so we need fear ya wokoi because I know say na won so ane menya ntowade e na wo ye wase tonto Akoma ensuo na woto go fia na meboa wo ba na mebie obeba ensuo na woto go fie meboa okay na woto nsuo e wo fie the whole day akwa pedi wo fie say 5 years okay oko school good kitwa no ene ka ho sesi a kuro be so na motie ebu akwa krom hwedwa kese ye wo hoi what stops you from say wo kwa akodi dwa abenu aduane with this little kid ena ensu a woto wo fie I can't think far ma ko aduane de me no apa na say to de bia do wu ba no ano nyen na bia wo pe Akoma FM wo bo sa da ne pa o si bia ena aduane amenu ano so ne bia no na wo ko site okodi ento ba ondi woni wo kuna tena fie say but you ko 7 years woni mu nia wo pe ena wonim nia wo mpe minim enkwaya a mekunu pe ena minim nia mekunu mpe won tan pe gatem kwai because ne yefuru nye
so tiase aha enti min koyen katenkwai wa bra minim se mekuru ba want to me you have to cook aduane obedie so why do you cook aduane before bem so di enti na wo se wo ba no aduane a bema no entumi enibi wa bra we yiska to we expect so obedidi akuma efe dependis can e na cha ye ne ye hunu kire mi mu dependis can o de beto no de ne betimi ano ebo es can o de to wa wote so adobatis can so no minu aduane entimi nu aduane won che se kase no de ba o bata ye wote so wosi bu o de ba wote so se kase no de ba wote so me ye hu amount no se school there o ma me 35 na ke penye de I used to 10 cedi duko school tina aka 20 cedis ma ko cha ke 20 cedis no me ne ketwa no ye bedi dugo fio ti sai na beka de kwa kodi dwama sai na beka ana duane ba be pa no no so pe ana duane na sika ne be so no ono pe akuma efe na banku no so twuma kwa wo na ise nkwan ade nkwan enkruma nkwan ana ba ti se nso aduane ko kodi dwa sika ne nso ti nso na metoto no me so na meto no and I say 26 na be ka if na ye be di bia no pa no de be kan na makoyi so ni sika ni bi na mda so na say emoni stew na be so a ya manage di anoa ti sa ro fi adwuma ba na obeto say emoni stew a wose me ko adwuma di mo sa ha ntimi sa ni mu no wakota banku abonta abranso kan di banku sika ni so a wetim da ka banku no ofi ama wadi enti ade na won kan che ne say na ko homa na kire na dua ko homa na bia da enso o si do benya no timi so da be so adwane no ma no aduane ada enso akuma efe no abedi no na won nkura no so adidi e kai no so amanage we na sika na kai na enso manage no enso enti se mu manage ne sa no na sa de sa ya moye dai se mu manage mani abrio mu manage because abre ya wanu aduane a be ma ne pay ya wo obey wasom na no o watchena no odi kan fata aduane ba enti oba eya afie ye peaceful ana se me yira no aduane a me pen ma to aduane wa bonti bedi ni bumfu wankasa because nya ade a ohun bi da ade esinti nya na dem no chesa wuta de ye akuma efe ade a enti wuta de ye no enti akokwa no nya adwuma ono no ni se scan order to one ebu o ya we se ntimi no adwonto oba otimi to aduane ba na nyina ya di ebu ha o kwa na se scan ni ho a na bia setensi bi na cha no wa o si doji we efa to onum na me ba meto aduane de abanti enye ade a esese me enti se me nu aduane wo fe me no scan wo ho nkwa ade a me no na bia scan ni ho na se de wo ho de ntimi nu aduane to oba na o de na aduane aba na yeso de kai na yeso ye yisu no fi me nkola nti enye se bitifi a enti adru ba bia be ma ne ba wa se kom de me ba be aduane si wa ma wa toto ne sa bro pe na onye bi krada onye bi da okay won fa ne sanka woda but eni nyina ye ma asem no wonye be ma so ode ne yiri gina dwam no otwa na da pa ono kwado on peka se nyina ye di egufo na ya aka ne hye dem na ekobe ye week o se ni am de me ba ase obi ankasa ne yonku bo kwa no discard ho no ko wakọ no yeden o discard ho ti ben na watwum ni awafo wo ho mo nkasa mo dampa ba ko so o dampa me ne madam pa so na oba no acha no atofo sister menti o ma ko me ne be ba ne dampa so na oba no acha akuma efe na watwini wada form e na wo dampa so se ye nyina ebu afu ye ho enti afe mutumi ko edda ba ko dampa so ma ba ko da form afe ne be bosumi se wo mu me ne na si ha entokwa ne start ye de min kai na otwi mfa say week ye fili a next week na say ye ko sana asetena na koye week we so won no so na say next week no na say ye ko what's some ko no mo yaka be na wotwe na obi enka so obi okay enye me nwanwa ebinuma wade akuma efe ebinuma tisa entokwa ba wo ma wade mu na wo mo doso mo de ne ye bia na ma ko mi de ne de ye mi sitia no sami bi befu be ma na e wo de wa ya akirem se me ka so oni ge ne ye ko ne wo manim sa na ende ma mi bufu okay no ma mi bufu pa okay so ande men kasa Moses hello Moses ye madam yo memo ha ona pom te san wie yo mene wo yere dosia di nkomo na ensem wa dosia keka no kwasem se
ehwehwe so ade ina akoso ewo woni wo yire dosi antem awade enum I money be a man far serious be am ko eduma kra no mo fe ni hu so be a some yo some year eduma mi temi kra na dia me da say ene na dosi aba be na watwe munie de wo kan se opese wogi awade ene esi ebo ye na adan wo se wo de ma samo anododo papa wo da hokra na chese wa frebi na wo dia to speak out na wo ni unpa ko ni di do Akoma FM etete no sanati ana problem wade ba wono problem awade ba ye no nti epese hu no kra ewo mu me da se ne boni o ya fane almost na me ne ti abonten kra lidin komo ase ebia oba ni okun etiwa omudin komo enti sister bi twam no ho no ma okwa so bi don ena da bi obi twam asa agudo na me so ma ene san de okwa so ya me nkwa so ri me no ba kwa Akoma FM Akoma FM sister no ko teacher see my wife and no buy na am say ndi ma fan serious and I'm in class and last week yeah I'm going to program and your program already by a week morning this time I be trying to ground will be trying one yeah and I'm on a tip if you know me I will do come if you need to try to call and about if I see you no buy or catch them if they open the mail cool or cars I am and I'm here I send I walk out and go and come out and fat say you know can so the open Maa almost put it. Someone any wife got to Maa open Maa omoya dan omoto so no no it's already we feel na no a wakati monwati was we be sana because that be wakana some me say me pa na bufu a onye bia ni ana say ya wu ana bufu so be am na ta say we we say we go for na bufu jo ka say me say we bufu ba mama na hu say you beautiful and I'm a year, me to one, I'm a small year call. I'm catching it. Okay, so no workers, and I'm done for one. I'm the man. You can look for a man, only panic assign when panic boom, doing or something, you also. A new person is in the boom and dinner, I'm catching was. Now, you mean, and was good, I mean, now. And I don't see you, no, was good, and I'm catching call. It's not my say. I don't know where in the crown at least. Obeka Sibia, while Nimiana, because the beach of my Nipana will come ground. Upon that, I'm going to say, and can't really be answering me because this time I need to go to be someone. To that, the first time I'm going to time to my own class or the next week in the family of no console. So, if you don't know anybody, they show me, or tell me what I think they open it, not as a new person. Seven, anybody. Obi a won yansu at least chemi jama fa na say you go na da mi with them umu yin no ba da dan mu na yi bisa ni du pa on to sa na yi bisa ba who say between me and you no one who say no ba dan pa o that's why na say ba ni pa re ko na yi si sa we no gbo be na de o mami so and ti e ya pa na mi de forget it. But only you said that I mean, I am the I some on the catch them. I didn't idea no. So on the cars, I read nature and said, you open the milk, no make a mile more to some on the catch them. Because remember what when you do come all right, beside that moment, you know, before we get and go for until that day. And a man be free, yeah, me, yes, I don't care, say. At least you don't know what to walk with doing come out. How so be come as this time you that on Thursday will come away, man, I can some money. But I show the next day on no crown or class, so you are born. I just saw woman and a tosso swana. Oh, the no, you are, I mean, you'll be on, so you be on city and no wife or I'm seeing you are go. Me patch me pursue you me question and on say, what can say, and next time I'll be quite sorry, Omra, a ya on fa wonko.
enu echi no oba ne beka ase de wu pani bi na ekoro no oba ne to so enti me pese me hu se lady no a wo ka ase wo mefa wo ne nkwa asore ne to esoso me enye na appearance say bia na ho fa na ne kinti am ka te so mefa because ne to esoso ana oba ne bi ni tra me ka no me ka ase ba me che se lady no wa to me wife no ho no be tin bi cha no to so na because me pa che ni ma no lady no awo to Akoma FM yeah ana me ka say e ho na ma adwini ni one month so ono ne ka che me say nipa na wo ko ne to so de open ni na ko nti no no ha de je ni na to no tin bi cha no ma pa che lady no na ne to so o ne tu eje na ho de ese me de no ne to so che wo de no okay mi kunu so mi ni ho no mo a gan na ne to te se de da so yi bia na besa do se many abrio asa wonye serious dia den besa ne to ne to te se de da so shada somro su bia ba ne so ne die ne so ne die na wo hwa wo kunu pe etokase ma ko de nta me sa dan kwa na me sumi bu fi na ne dan kwa na ntokwa ne ba yo mi kunu wa me ne wo hon ma ende ya agro ni mi di oya no abo me yele de ato de no nde ya agro aye die se mu ga ni betwa na me de opani bi na eko me so me na nya ntokwa bia na se na nya se me ne wo kunu ti me ba wo to wa se bia me yele de ato de no me yele de ato de no dina so Moses me ba madam me ba cho Moses madam me ba cho o mane ha o nti ono ni problem ni sa wo de masa mo tete ni nti ne etakre ho no enti ni problem no ano no wo so be ma do ana wo so abeyi ato mu se etokese ho asam enti ma mi bi sa o se edie ade na wo yo oh ya emma wo yiri hu se me kunu petokese na me to yisa ma me kebe eni pa de on na me ka say at least no wetin I am problem e bia me ma oba wa le for na say wa le for at least e be kin na say problem and then think I do be away wasu wo ja wade o enti me bi sa o say me pacho edie asam na wo ka ede kira wo yire woni ne nam na wu to kase a eya na wu lusu mai na se wo hwe nipa no to sa no akopoli ene ma wo yire hu se ni kru pato kase ana asam ye me kofa no se mi hu na parents and sana me kofa no se mi ni so ana na me adu dia me se na me kofa ye ni bi o ka bo ji e dia ndi no be se me for so man nya to anazi ono ni problem na ana me ka problem na o de ba ni problem be na o de ba ho wo se wo pe ma aseme pe ma wo ware no ma asam nko a wo mu no wo de ma asam asa wo ne netia moda hokra na woni emedi nkomo e wo fon so one ukọ adwuma umma ebi wo wo ba na wo bedidi wi a upi a wo kwa umma biem enokre adwuma ye no construction work na things o share distance abi bi awoko na cash can e cost too much also manage ukọ no ban emwo na no ebia me kokra na me ma me twofo no mafio and then remember well if you about to one I do know be aware that now we here some of the kind of bank some of the kind go on ground me be to and I get a with something then I mean I mean to me man na me ko no crown it no bo am give you and then remember because you are no take case and na oh my was so with that the maybe no what was so nti catch the phone to say me ma ebia and me ko ma mama si dia me ma buy me the point I run by 2 to 3 ma try for my first o me gana me because na me me na wa we nti on to say dia on do me ma na twice be 2-3 times I was doing if I know more down planting okay I Moses jina so oyesu wo bisa wasem Pacho, so see, a Jumana Makoda, Vivian Sola Bondiana, Minuti Fena di no fa at a legu or so Cabanacoda, and if I now we are Sola Coda, so as we nimpana, and I'm pissing bisou. Vivian, sir, my bunny. Missing fun I are Coda, and then I'm pissing bisou. And in this house, we are kind of crutch, and not a night and Tintino.
ɛyɛ fa na ya na akɔda wɔse ɛyɛ ne fa na yɛ a wokɔda because me nim de obey kan say ye no kra na nya no kra but also ye be ma I think say wonso yire kode da baabi na wonnimu a anya wode wonso be suspect say yire twempranti na akoda me na tan say bi su ni da ba onu di su na me kese me maduma me ye I think say bi a no na me ko na me ma me ya say wo say me ma ya re ti bi ga me ko me ma da if you know na gina ojina su na ni se wampuna and the other lady about me wampuna na se me wampuna nchen abuta na me nya problem mo ti ni dey am the best Winning Vivian ya wa bono kwa duwe me pacho Vivian ya hwan oba ti se de ono ya oba na me pacho Vivian oya wodi en Vivian ni di ya de se Ejima ayeyi at least maybe I only can be too close. Opo ono mokra na ebia aduane no anu ade because this is can no no aduane so. Na be dey ejuma na so. A new site na tam say ejuma. Bo on my own site kwa na o tin friend phone to bia. Omo aduane ti ana e be ma ka wa be no afre. Nti no no contact on to if I come okay esma si ni as my see train. And another phone feature, let me go. And then you find out some can be doing that. I say, and can store with Vivian. Obi benefit say, me know that why I'm a tia or flow. I don't know what that. No, Bobe 11 to 12. Or flash, I mean, a man pick a corner. Or flood Christmas, ma, I'm a Christmas, minute to one of my didn't come. One can so be you. When you are corner, yeah, getting corner and was he. I pia bonting am so pia bonting Christmas aso a obi ane ne mane ne lidi do feru pia bonting fa na wo ko nyina ne ebeko eno aso ma beka ne se onfo obi anko ba bia ene okodwale no si matale to ma ne nyina na matu opon ge na obeko no ba chawtie wo yire concern na matu atale na ma no oto atale ma na na ode hye na pabam to wo se mibu afu saa no ena baby okọ no hye da ye se de wo nya anko no se mibu afu ntu anya anko no sa ba afie Fabana mbofu panto kasa wa mimfi no anwumra na oyan because na na mfi mi na den kasa tenten na na o sa pie ade chin o ba afi just one fi ne de na wa fa ho de ko open ba bia konti ade kitua bia na agina so na o de ya ni afi wonu Moses wonu your problem the problem na me ka say ni kwa so oba wonu sa problem a o mu no ebia me tin so sa problem na man by onu atose I was what trying to do say ebia my guso ame ade na ana me carry me before no me say you ma kwa na me chana woni so be we to know why am no me ade nya me no me ko dance for am sa prayer oh man no 3 days ana me report ma o man but only your problem and na be thing ya do ya me kwa na me nko enti na person waka cho say ja na kwan no nko and almost a year media over 2000 na santama any very a year media some na wa de 2 years money for 3 years next as my year but you know na 3 years only a problem jam kwa na nko jam kwa and second year na problem be na woni nya wa si ja na kwan no nko maame ya ka sa awale na ni the pacho problem problem be na woni nya wo say woni nya problem so we want to know the problem no woni nya no ya wo person wo kro no problem a ni nya no say oba wa ifo ade e so ni be ma on etna sedwin e wa abrabum oni sa time because any time bia na oba ni be ma wo say motna se na mo solve mu problem te bia enle problem we are coming the next time we any can say it's a cool problem at least you don't come now you can get the end back it's a repeat next time so but okay now only that because of no 7 years in the way you know it's calculated for your man almost there 4 times you can be on 2 number you can be on 2 number so no any to say you can go find them madam na dey chairman ko do ni pa ma you can do because almost 7 years. Besides, I say, I do my money.
edwuma me ase be ma wo so for so mo ba ye edwuma me sa se mo gba na ebia obefo ma ne kwa ka che na mi fan to bi so bi ye ti ni ma be mi ton so na ya na ma money say on ye ni na no uri kan bi an tu mo ni an sika na me before so ama say by adwuma wa ye atekwa ni din be 3 months o so adwuma o forget adwuma no fast na fa so okay enti yehwe sika sai na wode ma no adwuma ben no wode ye na eya wo se de na ema sika ne hye first time no time I said only transfer some am 3 years ago yes one transfer na no we am we am na ba ye ti no ma me am pusiaga ani we sai the next I used to see ma me friend ka chen omo shine di mabu omo kroma komadan na omo nyene mpa omo de ntoma ne ade nyene mpaboa ta and ntoma ono na to na ntoma yini ma discover si ai ma ade o ba no the first week ni dia o ke kana so be ya ade ni ba ibon se ko yini na onka wo so o to aso bo ni na ade ni bida na e ba sa onye na no so akugu me time I am somebody here buja and I don't know that this will be okay to free almost 6 months so okay I don't have to have no me to pass me correct man buy and that's it so I let me just say you man and no more coffee na be no be da I'm going to man me say ga na ka say sepa me am pe say no no e to ni bi sika pa be man so company business dey don kai bi man sika na wo yire ka say wo ko ho mesha enti eto de bi kra ho a we discuss no to wo no aduane ada wo be no ano so utumi no de wo pe enti yeni but bia de sika wo de ahye ne dwa no ebi na ya wo yiya de no aduane ma wo enti na ahye yeah, see the 7 made my home in the team, could be another way. The Maho, and I make for the same. It didn't be a man for someone who thinking I see there. The Maho are doing a bit in to say anything that you are level. Kakana and I didn't say it's a cacao or horn, not all the support. I never. And see, so we are what bay you woman is a car was sino, woman is car was sino. What bonny mammy, money, a quiet, the baby, the wolfaso. Meanwhile, any mammy, any master, because you might be out in the India, no mammy, I will get you machine and a banny. Meanwhile, mammy, any master. Well, so the boy, you are for mammy, but again, on my mouth and then by my 2 bad girl, I I'm used to be so you upon all that in the name for so say you are never quite anymore babu all the same my top age afraid you see one because I say bojo guardian say adena akugu and my name is Abia a crap I want to like inside you again you know if you are betting aku I'm a big with an old bar when inside the time with the Bujana and start to catch around. I really do have it to know with the new is where I was all right. I don't know Uncle Fabu Guardian, man in the car. Put on my car now or come on bow on the car and I say I wish I could not traffic marking into none catch us around. Traffic was who could not already by one person. To prison I am a microphone to a who I don't know from. I'm not going to find you and no, was a good beginning dear. Or you didn't continue an person in a man. And I'm sure a mumpire who the man may a man. See there, Anthony. When I need to be my own to share yourself. You need to a crowd at the bar one man. So I'm on a sense of my thinking. Bemejinaso, Dosia, Marco. Why you operation Akoma say? Why you operation Akoma for? When your bema wadwene ho so operation nti no enso you nante na mom no tena fie na ye bodwa wo hawo no say. Marco bodwa no so me ya emwa bia ne so wo say machine sika ba 3000 say no. Me ya emwa nti say nya do de to scroll na machechire kula dia kwa echi a. Eno ni ye better say no.
Toma ya o kase me toma iska na ediwra mu uniska untimi ntoma na ma sen na fa kwaye me kosua adwuma ne ba ende on ka se jikofa we nti wo kwa kosua adwuma ma kosua ya woni mu toma ne kwa ma me chalo te klabe tuma yetoma na gusu eti wuti won ya dai ma ko ska ba ska so dispatch wo be ma na ma ne Mako, me adwuma mpasa me ya no. Ono no pasa me adwuma na me pesa me. Wo be ma na ma ne se mesu adwuma ma miska na me fa nsa. O ni misa mesu adwuma o me pa adwuma o ba miska de ai. Ba me ka chen sa to adwuma na me bi be adwuma sesi. Mpasa nka me adwuma na minya store na me ya. Ba na wo ka fa ba na wo ye ya na me. Mako ti o. Be problem na bi to mo. Be my problem be na wo won ho. Mi kunu dia me ka so problem won ho a na me boa. Kasi wo problem pa o mi kunu ho na me boa. Apart from masam na odi ha ma adwen no. Ene ni mi problem am de ba. E masam no problem. E ma dudu asan yo na dosia wo hu so okuna fa. Ma ko mi se ma ne dia ofa na odi sie. E ma dudu asan wo hu so okuna fa. Ma hu bie. Wo e ma dudu asan wo hu so okuna fa. Ma ko hu bie. Me pa chopo fa ba ni ira che ha se ma. E ma dudu asan na be ma na fa mi enu. Okay. Dia na akoto ni se so obutu ni so di no. Wo fa se mi etiefo. Na no kula ko adwuma ko on class e abna na me ko ha na ko adwuma na hu ba bia ko na ko bu akoteta la ko ese go because you have a problem. Me no problem. Man wo ba wo chia wa wo je so. And so I am na me nyiso na say me ne wo ntokwa. Enti wo de ba ma ne wo ntokwa wo ko adwuma wo ko dwene wo hu se e wo se me ba me chia mo yere. Wo adi ya me. Sa no adi ya me. No. Dwuma dia. No, it's not because of someone you obainti. Bibia Debbie, those you have a problem. Me for say we wo kunako. Wo ko adwuma no waba ye no wachia me yire wo se chechire ati me buafu ntimenye so me buafu wo ya dai me buafu ntimenye so ono anko onye so wonya fie sai me na 26 do se mami tie wonya fie sai me na 26 we kan wa awade asan wakom mienu enti wo free wo se en na no awo ba ye ka cho se tra be ma ne ho wo se chenchire ati wo bejai enti wo ja we ya besan kwa ware fofra na se de me ma afono Mako mi kase mi ni jayo ade na wa ya na me sima ni nyu to onyae do wa ya no mani nyu aba ye ka ne no sem nya so be ja wa de me eni pa do so but I remember obi asem wo ka che ye say sala me de bae na na create fo na me ko kan no tie na me ka che create so ono nanim enti tuni jan manda ida ade ba che mama ba enra no na ma me fly me e no ka asem na ma kan na asa che me say do unia hodi sa emre dosi Akoma mako tie sa ni emre ye we no na mi ku jina so di sisi mi no emre ye be sa mi nia hodam de be ye adwuma no enti je to ni mako ne wan to ni feso amoa me di enti na amoa amunto because ne wani be moto bu e wonu nyina asia amunto duni mako na meji na sam saya neska ne ya basa baka se sash ni sika so be ya sam de akaso de asma o kan ni ayi Moses ye apart from we yiri ni ne dosia like who ne say bibi ha we yire no problem am we na ni so okay me tie pa me ye wo problem me problem am wo no ni so ono a pe no awaye si awaye no nti awaye serious because obawa ye for on iti e be ma wo se be ma ye ni ko ni ma brabu mu no on penika on ti awaye asi ankasa because on en se ma ye nzemi na wo se meka ne nzemi na na madam wo se meka kakere amakan ya so no ni problem mo na so an se me ye ma se ni nti wa yi ma all the same say ni father need to see ni father do ni pass way on because where every people ni no almost year new don't be all complain ni why you no get my said there was a million it didn't have men for some who taking na I said there was a million as a bear man me so or two no ni dey say bia oba ho no mo no o hwe na appearance and as you bia we dey be o ablabo ni bia men fama na mi let me pay bia wo ya mame mi ha hwe dem pay ya mame mi anse e ma asam na me ni da kata so ano ne ma de ko e na tete me ena ai ma no e ma asam no hiam pai boy no on fa men kon pai bi wai ni se ma
so na wo so pe ma ampa ma ko nya so oye na wo so wo pe ma wo ya yesie me na de me da kwa na no ba ne ye ko ade me ye bia ana me kan so sebi meji na ma bodam o me to se me no ba e ka o de mu na so ntimi fa ne madam ho dem wo do ya we so ntimi fa ne ana wo hu mi se me no ba na so ko so be gwachi meteto mi ni sa daje de wo ye ni na ana me ka jo ye ni na no se me no wo se me na so le gwada ba bi na kan be hwe ma ka ba ji me en ka ba ji me ana me ka so me majuma me ye no enye wajuma ye bia apart from wajuma kwada site wo kwada site ha wo ka kire me eno da nchan I think say wo ba fie be didi na wo pie kwa abonten a wo ma wo ba fie be didi kwada site dia me awe so kwada site na wo first day ma ko efi wo minji mi kuru ni bie mu no mi di fie sa mi ni mi kuru ni na first day ayi kromo for boys abama wo no mu be ye adwuma fa le kula eja na wo ye na wo simi ko iska wo mo ba mo ni aba na ma ko boy ko ya eno ano no okoya wa ma na me to yem hyehye bia wo ko iska no krofa ko chiwa mia wa ju sika o si aye odo senyo na me fle mi kru na fe no peki ya wo nkromo wo fon no so o wa peka wa obi a wa da voice na wo kasa Mr. Boys ni wa kwa nko ka ndokle mu ya so master ba so master wa ama so wa da mi to na me ha ha mi kunu ko iska ma ile bia na krofa ko ye bi bu okwan na wo no na de nkromo ma ko any first day okoda ba bia ama mfre ko minji ni ndio ka so ko ye du o site kala wi ma akokọ no am wada wote wa na adwene wata na me to na me adwene wo say bia o ko iska na obi akọ ye bi bu okwan no so ye bia ti na e ko ye site na wo wa de hwan Moses efu na me nyindi wo you say wo pe bibia wo ho but adie ba ko a wo mpe eye masem wo tu bi nyai e ma no wo no so nyai ne de na wo tira so Brabo mo no wa brabo mo bi a wo ni problem ni sale. Okay, ti wo de eye masem enya me de masem ti na me say abrabo mo obi a wo ni problem a wo mu obi a no obi a problem na say be wa betina bon tan ka tu obi o ti at least say bi a me was busa ne say ebi a me no na tan so 1-on-1 ama na kasa so na tan say ebi enti ni bi ani pa no ma ko mi say so oyiwa no dem busa say enti wo kwa wo abe akwada ifa na na akwada ma ko ro be kan say o emfa ho woni busa la sma no ani o je say onya busa na semfa sa empna twa ne ho dia eno ani sabe ma say na akwada ko ka cho say me kwada ta ma ko eno no je say ne empna twa asem ne de emusa ne question wo ho ona hwe sa no be ba chelo wo be fa so ne be di nkomo a wo be yi bibia pie ma ne ma ko tie o mi na me wo ma mi na mim da mi kan mi na mim da me kan me say apart from them o kan empna twa ne wasem o be kan say ona hwe ona to ma mi die nti de o be ya de emfa no ho the onu be na bla de enfam. Okay, Moses. Ada. Be ma bi o wa wo ye masem but se be ne yiri be wu so ye masem pa da bi da I just watch no because be ma ne de e ma ne yiri no attention a ope wo ma wo yiri ne attention. Oh no no ana me ka say ni say o kan say masem ni adina ana me ka one say ya so no obi no e perfect you obi anya perfect ba me problem aso oba ho no problem o kan ni bi eno enti na yesu ye gina wo no wunya brema oba no because so 6 years ni no complain wunya brema no Minya blema no pa wo ko adwuma ba ni betra se di nkomodi agro guguro mo ho agro na do sa ne mpana sam ne ba dia no break mudi agro bi ye free because ye classmate ni e be hia na wale ye nti ye free ba apart from ne mpana sam na o ye na won da ho na ono ye be wa ba ye ko ofun so no ene ni bi problem no ma Akos nti wa ma attention Maa Akos o mi so hwe de ohwe ye o ni sika to wa ma attention mini ni di ago ye do wani wo da kama one be mi enye na se ya da se wani wo da sex kama won fa ne ho kama won ko man kan cho se mabre enti mi ntumi nya ono a adawa ble na o ma ho no oba no a ko nyale bi no acha no atofom no wada na me ya we se bia o ma me ho dadawa nyolo beda fom bia no na me ya we se o ma me ho and the mini problem because ye dey atene enti problem bia ni ho ti problem ni girl na I didn't say me no who so no about na so nim na ne ye ko ubu mi misan ani ni problem no okay it is say
dia no wanyama wo yen kan kire no e ma asam no wonya so wontimi nya na so de beta etimi dia onya me kwan na me nko empedu do say no waka kire be ma ne se wonya akwan wa wade mu Maako ko be 5 years no be kan de kula wonya wo kwan de na nya ho kwan na wo nko se tete wa kula kan me fa no ya ka asam ne mako do wo ye me no because who mint now or blah ma me fa so ma so wale pa din pa on wa ya we sem hi ni pa din so do ni pa din no Moses mami tie bi twa to a wo kai we are to be seven obi nzila wa obi no me wa so thank you my so dear nipa no first or company second third fourth fifth na company to cut everything short no my number you best service media out okay the judgment okay but wo yiri ka sembi mamenka wo say ye wo agodie bi wo ho a wo beka se wo yire ni je ho bad e bia na ompe ma mpe ne ma bebre se wo ko bo ne to no aka se me yire dia wutu sa we ne to right now, make I say, my classmates, when you know I started school, I am get transferred. And I transform the classmates, you know. Now, the last meeting, we see, one hour we see, you know, you now working, and where you send me a book with you. Okay, let's say you jovial like Moody Diagro, Amy, no, now, my name is like me, find your mind, when I say, a good if you know, no, I say, you see what matter, and I never know, complaining to want to know about our complaining. If you are in your muscle, and now in your bond, take you down because to our bond can I say. Okay, Facha doesn't be beside way, but when you are Nancy, I want to talk as Yasha Akoko Polida. Oh, baby, I don't know. And the war, be a bond, I said, you're near the Candia. Yeah, my bond, you man, and very like. Now, about the from Quadia, so, and then no, that's just a year dosia, dear, Yamianim Nukreni, O'Donnell. Oh, my God, I think I'm married. You don't find anything. Would the Wukunu, Pachopa. Me pacha kegu mu mami ntie Pachani. Wudo wukunu Pa. Wudo wukunu Me pachani. Wudo no Pa. BBM mu dia ka ne ne wo ka no enti wonyai na mo nkoso ntina problem we CBM na mo bema yesi mutumi ya aka na wotwe ba ko da mpaso na ba ko da form etesa I can't so I make I say when you beat it before no bad here on say what about ko I do ba ko akuma na before no ba ni be bia say next problem no na say before ba me find say bia sa me see be o dey do gra na mo be am from on to somebody feel you mo want say do on because when you say my best be am all right it be say na 90 days ka me ba me self want to be again Patch, whether they can now be dynamic from you. Madam, where do you see her number and can't your my record the crowd on the phone? Maybe someone friend me. I know because catch us said ye. Okay, say, Oday, what's all day? Winter then I'm low. Also, but then I see me do who could fed you man ban wa from phone so no so ni say go into or say na what do do me no na ni you job you wey da okay oya ba nya say oya eja yi o e to feel so odo ye wudi ayi o so odo ye wo bedi de no se me du ma me no papa sa na be ka chile wo bedi wo ma me na wonu say ye didi atam pa cha me pa do see wo so wa de ma ko ma so wa re pa do see no you say wo ma be sit wo down ma ko ma so wa re pa de we mi sitie no madam yes I'm sure when I starting to am sure me ya me ho sa no no Moses madam ye bedi nkwaba chire why e kwa so ma Akoma 87.9 makwemu nsem djumadi no a ena waso eguso ada wutie eye 3p garlic mixture Mr. Wanda Maunsa
and can be grow fine about tonic mojadro no Dr. Grow fine the cocoa na ye grow fine about tonic when you want to won to ni dia woda na dwa won to na we nine won sa ya na ayetititi wo ba won fiti kromo ebi ho a ema ebi abatotot ebi ho wa ya se ene woni ema bebre mese wada wonya grow fine about tonic na watumi anyini ye moja na timi ade afrisani ye no Akoma no aboye pa se ba kwalite ba sambo not a Fred Meseba so and apidan pure leaf when you ubenya be ato chemical near basho mu enye na friend 0244596532 0244596532 young rocker clinic limited pakum capsules near diaba boye papa enunti shane so emame bema we ya pakum se wa yamra waba we nya jenike 442 se asie honya VENE mesawada enemu sai ya dia ebia wodwo so anu ya show we have van capsules medfagin capsules eboa mamoja dia frisani ye woni padua no mu pa so na acute pains we have medfagin woda na dwa wontumi na medfagin arthritis we have medfagin mo ye adwumaden agudifon man mema medfagin na babu amo wokọ rock clinic limited ya ye wokumasi alaba ababu station ya disco school house edition mo bomodia na from was 0248885040 0248885040 wo fra rocket clinic limited for bajo so medfagin ye nro papa beni akano wo so wo betumi anya bi currency ventures ya the Zahara mixture ne G capsules no aba Zahara man capsule tuatua na hidie ba mixture so etato na shane suma me Zahara mixture ne G capsules ne ya numbom ntafo nti wo G capsules mienu a na wo hwe Zahara mixture ne 3 caps na wo dia nom ekoto ni padua ni mu a ene gonorrhea syphilis sanse gu bema wo kure gu bema wo bema mu aye mra ne niema nyina no ne nyina ebefiri ho oba ese odipo wo so mese wada wakoso kuma ni mu no de bia ne ho afo se chawo wunya eyem zarmeshane ne G capsules no oba ene bema monono ebisi immune system no so pa sanso na Zahara man capsules ne de ene bema wo tadua mu aye mra hemrache entumi mani musuo no embo won kaye se wo ebema wo ya Zahara man capsules indi eba mesha obi a wo typhoid diabetes ene mentonchia wonu no bi malaria fever wo de hindi eba mesha no o kan shi Draclin herba pharmacy chemical shop mu Zahara mesha ne G capsules Zahara man capsules ene hindi eba mesha ya manse ya dia tumu a enso table so no fra 0246 348334 0246 348334 na emma onsa enka enro apabne yi ebe atiefo ma yentwa ye ho emra ne etwa ye ho ba na yedede aka atoa so Nikki Pizza Fan Club Nikki Pizza Fan Club no eye adoye nko a na chese ye ko orphanage homes no na fe ye ko prisons ho na ye ko ayaresabia wo mo ntumi ntuetua wo mo bills no na Nikki Pizza Fan Club yetumi atuetua ni na e de ama wono kama enu nti bomode a na wo so efa ho ebedombi na entumi mo ayetwan ho aba
to be a pal. Say, sense and be the man. If the man or man say, but then bring up plan. And nobody say, a plan or mamma or session. And I'm just saying, you bunch of Adaroma and idiot plans. Maybe you can be on Robbie 100 million plana. Upon them, the member. Because of the independent activity, they say the water solutions, and they say, what that aroma, or my plan anymore, money ban anymore, meaning I wish I never got an answer with you. So, a bandit, so a waiting, and it's not for me say, you let me be bring a was semi plan, I didn't know what about you being more than a bar has it. Send me nothing to teach it now. When I say, you press or you say, you know, where who be or who or abandon. Mamma, but you need to go physical see. One of them, you say, one family from someone. One family from someone, one can't be a someone. Maybe that was easy, Brumo. And I may be getting your man of a book. If you are only room, I said, I found also in the time in the room. And I'm going to hold young man was one magic. They don't get one to send a tremendous output and also because it's the party, young Pulipa. As a mechanic of boss or bad, the mean catcher of Manchester, if I didn't say Argentina, maybe I may not can't anyone say womb. And I'm a damn in the core. The nature of them before is some kind, and we don't have you serious when I walk on. And I'll say, and I'll say, no club, and me back. It is really no mammy, and this Tabaqua, and I'm so mammy, this time I may say, the funny way to one of my friend, my girls were buffing and home for an instant, catch it and say, I'm running, I think it's my minute to the 2 minutes of mammy. In 20 years. Upon the years and magic. Soon say a media, I said, what can I say media here? Begging years and I said, could you tell what castle what more but you know, years and everything? Saturday is a horse, 3 months ago. Now, what's the sin now? One in a die, and I see me send a baby and a dream so come out with one effort. Many meeting any year. To me, next year, what kind of that? Best 6 months going. And some of you is when your markers, and I was meaning here 2 times. Oh, 2 pay. Oh, I'm telling you, also true. But tell the baby, guess us with the baby. Name coming catch from French will be and that will tell you my papa follow out so moon to book on 20 years. And probably a date in India on a date or the way you would be and a date or any more bit men. So, try and meet you and one thing, a Timon will give one dance, say, Can I mean, you're telling me that never I will be see from Jamie and number. Saka, your phone, a time is that one more can it means 4 months. After 4 months, they got told actually at the bar. It was 2 months. I can't have a best say 1 month. And son of baby meet against the watch. Oh, and I would never say, so my opportunity. My gentleman, we shall not my dice, Mrs. Mupaman. When you know that they must win them a and I'm saying, better my dress at the tomb, and your mamma. Come on, I'm up with you in the behind the tomb and behind karaoke. 72, say, Time all cast and a car number says, no, my Satama, somewhere all come. No, my me patch or you and I'll buy a few on. I don't have flavor, and then the age 9, I'm so. To send me messages in the end, my what testing swab as a minimum. Say, me patch here. I said no, I cannot, and then I said no, I cannot. As I found you say, it's all 3 years. I said no, I cannot refuse. The pastor will ring if you ask my walk, man. And I will get okay, no, I will see if we say, oh, you won't be you. Nay, then no one is how I will tell you. What's the one? Then I can't say, then all come and say, oh, my Agent Benjamin Akwa takwa mu wo hoyi operation a hold up 2008 police phone ina so so wani abre ya chese mo hwe na messages ya wa ha na dosia Mako do Mako ai wo range wan bacho fie dosia wo range wan Mako fie adan waye abufuo adan waye ring abufuo wobuafu pacha do you ring na to pacha enti wo yi to wa na nya sai 3 days
3 days ni okay enti wo yi ring ne to ho no wo de be ma ne nsan so aka ho a wo de kwa na enti ring na wo yi to no obotaye ne sen nbu ne fu ye enti obufu bi a wo yi ring pacho da bi yenko menti yo pacho da bi yenko obufu bi a menimu sa wo sha ring but oh Zama shache fi so ye nyina che no de na ye ne yi no yi ne de me man de ya no mo nsa ho gunsa ba me de mini problem o ring ya no mo nsa ho gunsa and mini problem etu kwa so pa okunu pacho kwa ne kwa fa ring ne she na se wo ti wai wo so okunu boto o se wo ti wai team kitwa na ade to asa no se asore ya wani abre wo ho se mikunu se mitusa aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na otie no dosia mako wutu ewi yetim ketwa hwe no fu egu boso hwe what was saying dosia odi atobo ansa yen hwe dosia boso ya ose ne kuru peto kase entiro ne be mai na mokra na ne yam hyehye wo fie so obehunu to kase shawo di esi wo shawo wo nine operation mebo a ba shawo fu operation do do se no aye o mafo ni na operation 4 okay but yen hwe na fu wo bi a wa ye operation nine enka wo sen kas da bre wo fu kan se nkyere boto enso hwe wo fu flat dusia peja we ni ma no wo sa wo ho afa na pacho mi hu sa wo ho ofe wo sa wo ho ofe pacho mi wo sa wo ho ofe pacho so adai na wama ema bi the pressure eto so do ako adai na wama ma bi the pressure eto so ama wawade agu mami hunu wonyi hu ni sa wo yoba mako mi ji mi hudi woni to ne minti woni to minti enti nyame ama wo to wada me tenase wo de wode tenase na woni dia wode ya de wo to ade tenase na ka wo petro a wode be de ka wo petro a wode be de oh mako wo de jame bom bia mpene sa exactly so hunu ngo say you are beautiful ohun ofe so what you say be man or your classmate gotcha when hu ma bebre and I won't cry no pay wo so why before hu na wo to no we were tumpu wa na afon wa na but you see ya na meti say ya na tie and wo no atran fi say 7 years man say 7 years okay so now think like a mature woman oba or person or warrior wife a mother ne yi wa dwere free sa na e ma ne so so what you say aha na enenentra na asofo ma menum binum mpo yenka se mema no emo adwaman wo wono mo yirechi so what you say be ma ko boy adwaman a okay oba ko ye bibi keto bia say hey say because ye de moja mfa ye mu ye ni feelings but sister eni eche nkonya Akoma ya de emunya ma what you are so nice, you are so beautiful, look at your wafu oba wa your operation for you still look nice, you still look beautiful okay ti kwana kwa you awade ye na tena ho so ti ase mane nante kwa ne ehwe shake ni enko that is it fine come they say what how they say abonto amienu ahono you are a very nice woman so Jai ni enko oba mame mo ha okay cheko from na pom to say awie me na badwafo ye tie o awie de boko na me ne ablantie bi na ti wa fijaase frɛ no fire enti ye me ne wo hu me no so open ma wale agyan enti na me to ho di pa ma wonkola me na me di me pa hwe o me no obehu me na o kan ya wo ka no na me pese me di me tiri ebe meji bye badika akobi abanti no na me pese mesa akobio na wo kan ya na me tie ase ma no na me ne tie ti me ne nti na me ha me dan na ono so ti baabi na otu ba me nchen fe de ma dan ka no so ya obetwia no ontwia ma atwena na efiewura ne baketu a wetimi didi matem ka che me se tani abo enti so obe ha da wontwia na me di abufuo esa akọ ha da wo baabi fufuro na me ko ha ye no ano so still now
afe ne so ye no wansa ntua na fiewura no so tweme na me si da bi mefa me ho adwo sa me so na me na wo nkwala mienu na me sa ko ha dan no wo ba bi foforo na me tukotena mu to oba ho no obeba no efie ba ko na me firima me ko de to so miensa no obeba no wabori sisan nti obeba na ensa na gidem wo kankanka na je se ono kono mba na me amemete no na me boro na fa me mitiri mu nyina na me simi ntimi ne ntina bi na me ha de to so miensa ti de to so miensa no opeso oba no abeda na me si da bi me mpene manenda ono so ye mesi ni oba ye no mato me land na me ka chen se sa na tie de ne boa me simi da ma manager minya wan room na me ne nkola na kuti no si you ti hono ye kuru me to ya che ti wono an be ka se land je se wa ma me hwe so anya adwuma wo so a bibi wo so obi kura betimi abefa na me ma ni sika nti oba ye no se me ma ni sika sa me so ma to cement na ye 30 ma to 30 22 bars na ye 300,000 san na metono na medika maniska so ontongu ho no enti me maniska so ontongu ho no akire na oba ya wose wokotu foundation na ma no kotu ye otu wie ye no atwazoa ni gina na oba wose fasika bela na me na se medika ma wiska na adenti na wose beji sika ni bi no wose fasika na bela wo de ba meye ho adwuma ma okay enti no otu foundation na da hosa busumi num na ongu concrete no busumi num na be ma no ngu concrete no so meba osaye mesi ni Whole Police Training School 2008 squad no 2008 squad no Whole Police for no training school no ya chiachia mu nyina yankwa na me ni Dr. Dawood eni nko Dr. Mame mo ha me jo so mini aba awia ina pom te say o te dan po nyankropa daroma won fa ni bi ya kam ya nyame ase ya ho be koso ya fesa se ni pa ya no munti sanete no kwasem se me minim se o de Dawood ointment na etwi na etwie na o tokete so atim da sananka ma da sananka de che me wo den ma be ya adwuma no okay Dr. Yankwa o nchen a penin se obi bi ni asrobo a ya na kotokron kasro enti de bia ho be den sa nam Dawood ointment and Dawood 360 capsules yo mini aba ma nchi a etiefo ene ahwefo nyina medini de alternative Dr. Dawood Hamid Kabori me na me ye kwantrefo a me da Dawood eba hospital ano na me mfa sa akwanya nso na me ma asanwe nso hima na amachini ye ya otoso mienu ye ma no yako esan se wahwere ne ma me nimpo Saturday no mudi na otweda na hima wati me kamanti ya ko wati me okay ye ba Dawood ointment ene Dawood 360 capsules se si ade aduro no kame ye se akodawo pedido abrewawo akokrawo obi ate aduro na se ye kase ointment pa dia e number 1 ade ntina me kanisa sabre nsuo na start unity a eto na eto se ya sasabro de eye common na e hankrofo pa no bia edi adanse se obi ananka kane nsuo no start se eto se ya ne sasabro na hututuo ba na ontimi nante na ohye dan mu edura oyisu e Dawood ointment or the sra na se oda sasabro no ontihwe biu eni nti obi obefra mi bia adanse nko na obi edi ayne makokoben na papa bi frɛ me o frɛ me no say ono de wansene ne hwe kra no posa ne nsem na sabi na futu o de be mame no ebe chen se nka obeche made na mso pani metie o se de edi kan nyankopon entome nkwan na mu nyame mame nimdi e chen sa nimdi amanye afei no de o ka kire me ne se eduro ya ekura me no menhwe na mankase ewiase ne amansan age atumunti no me sesa mensa because me pese menya ne quantity ne mo mendwen ne quality ne ho bio na se me fa ne saa ewiase nyina bedi eduro ya atuma mo bia yusu eduro no na be ya eduro a o man Ghana ebedi so mfa so na me se opani mate ene se o se emfie maako du 9 14 years a onya kotodwe ya de na ne kotodwe no start se eye ne ya no na o start se ordinante wanantia enko ba okoba bi no mse eye adutuo ma ye de o metimi aye bia yese tono na asan ba na obi ne kodi adanse kire ne se
ye wadru bi wa ye friend Dawood ointment any Dawood 360 capsules. Okay, doctor, we be sound numbers no nti. Number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obi a otie Akoma FM enawie yi de ohwe Onuya TV ohwe Facebook baby a yeto aduro abibiduro bia no ko obenya bi ato ko pharmacy na baby a yetu nuro ton wo maga na bia ko a obenya bi ato. Okay, o say ne kotodwe na yes ano a mo say adutu no waya but enye yie na obi kodi adanse kire ne say aduro a ye friend Dawood ointment ne capsules no eye no say na me nan yi a ya di me nwan ene sebe emro no ma e wo ho me de chini hospital ama me de akwa brochire nyina still enko na ointment ne capsules de be de akọ na nipa ne say ne ma me to fom na wan hye sa aduro ya nka wan sori de be ya onso benhwe nipa no still a chinye na papa ne de chinye na nipa na de ne bottom sika akọtọ aduro no Dawood ointment ne capsules no e de be che papa no also started the ointment ni sra kotodwe ni so no 3 days na onom capsules no no won se kotodwe na ahono no na twetwe afi ni 9 na echia no na start se etene no say eduro no se be yewu o start no isu eduro no 3 weeks na otwe miensa pepepe na 9 na achia no na 9 na tene kotodwe na ahono no kotodwe ni nyina twe a wonti yaw bia wum na ne a me no kese wa yisu aduro no ekobosum miensa ni o se ne nan no onti biewu na oni de efo no betume yo so tume fo na se me fa be boa me ama me din akori ase ni ya fa me da se ma mi bi se ni sisi aye ne ya ote o se konongo odumase ni sisi ni sei wo de chine enko na na ewo ne se mpane na otie u program ya na wo ka Dawood ointment ni Dawood 360 capsules ho asem no se wo de anya de obetena fidie so na wo di adanse krumu na wa ka de a obekọ akotobi okoto Dawood ointment ni ne capsules no o start say onom capsules no o de ointment ni bi twi na o de bi tua o se na me na o kese yi otimi koto otimi sori otimi ko afuom ekoye adwuma nyina obra wonte se ne sisi no ene ya nti se utie Akoma FM na me no kese eduru a ewodwaman so na obia edi ho adanse Dawood ointment na Dawood 360 capsules o se sisi na edewom o se siala kaya simbe we wala for ne se siano man siano man jese sisi no ede wom nti se wo ho na se wo be se osisi mu wo teda e wo se wo service osisi no Dawood 360 capsules nkwa na mini aba e aduru a oba anom na be man so timi no me insisi ema me ye aduru no oba timi numbi be ma timi numbi na yenhwe yenya mfato be ma mapon adwuma me kofie manya for this year bia nom me sisi mu ayde me be ma dina so chei me ko me yere nso free adwuma ba ya na so free adwuma ba ya no se bi ni sisi o ko dware ko ni nyare na numre bere na mpamu agro na ayde but Dawood 360 capsules no se me numbia na me yere nso numbia na 360 no ya chemu nyenu 180 te o mami 180 360 etipenko eba nza de bia no enije wo fie oba ne pra no pa enije be na menyi na uzo oba no start enko ye pra uzo asema ba mikru dade sambe wa enu ne asem no ma ya wonum fa wonum kru achi nyina agina saade no so ba memendi enni se nke yento memadru ne mum de se ye ne se yento dra yesisi no because be ma bia ne be ma ne da ne sisi mu nti so service ne sisi ane be ma ne gina so ne be gina so forever e gina so a na de na be ma onwi o se me be ma u what ya so be ma u me be ma u we feel se be ona se e go ka utire so unwi ne so fa so ne se what wa de won akra na ka so one service ka ede bia ebe go exactly gosi bro ni yusu ka ni akoto se yakoto home use ba ni yusu no bosom miensa 1 year he said the mascraft I didn't because he yes servicing wo ni yesisi no say yes service a bi wo bia ba ye adwuma kama ti yes service sisie no ya de Dawood 360 capsules any Dawood ointment
obi ye adwuma den na adwuma oyɛ nti edu anwumre na okɔkɛtɛ so a na ne honam nyinaa ye ne ya ase yabo no sɛ nipa no de obɛyɛ ne sɛ ɔde Dawood ointment no dware wi a ɔmfa yɛ ne nku a ɔde sra na ɔde sra na okɔkɛtɛ so a ɔdan na ho sɛ na bonofo no sɛ bɛde sra betin da sɛ nanka wo nso ye adwuma den ukɔ adwuma no fa Dawood ointment fa yɛ nku a ɔde sra na no pa no wopɛ kora tua bi na fa kɔ adwuma wobɛyɛ adwuma wɔ bra wonte sɛ wabrɛ ɛna bonofo no sɛ bɛde sra betin do sɛ caterpillar wɔdɔ sa wɔmrɛ Dawood ointment Dawood 360 capsules mini aba mi sense number no so bio ne hia tie for pa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ointment ni Dawood 360 capsules se wo hia na woto aduro na obenu ho wanto nso obenu ho obeni bi kan sa asem ni medwe ho amante ase e kira me beti ase na mi sampa Dawood ointment no ene ne capsules no sa na tie because wo ko hia aduro na wo be wadwen se mato nura abre nto de ma mento ba ko bi nso nhwe wo beto ba ko no na aduro na ko ye nsenkyerene a ma wo ye hu ya nka meto dodo wanu hu no se wan to dodo e na wo nso a wo ko hu aduro no wan to bi wo ko e no bi di aduro no wadanse bibi nso aka wa wo se nka wunya aduro no wo bon sa no sa ye hu ya nka meto aduro no bi ntina me se aduro no oto a obenu ho wan to nso a obenu ho e Dawood ointment any Dawood 360 capsules obi wo ho a oda sori anopa na ne konse ne ya o se madam konso me de me ngini se wada wo konso na ye kon tietie yi se wo de ye twitwa kama yi e be de na wada so eye how bi na abamu fa Dawood ointment no de magro penhwe mo mani pam yenu miensa nyina ho na mo fa Dawood ointment ni twi kon se ya be 30 minutes mumbisa ne say ne kon na ye ne ya bi wona obeka say on tehwe bio esan de wadru ne munti na ebinu mu bisa sa na den na Dawood ointment no enhye na nhyehyɛ o ba wo de sra ho say ana ya adwuma ye wo ointment mu ahodo mienu ye wo ordinary ointment a ye say ehyehyɛ wo de sra ho na wanfa blog kra nka onipadua na wontimi ene ye wo ointment enhyehyɛ na mom eye pure herbal based product. Okay. Me mafa nhaban ahodo 9. Karika papaya, Porina pinata, Casey alata, and Acrisinia anisata. And I may my extract the medicinal values ne wo nhaban ni mu no. And I mato de enyenagu. And I me de duro nankasa aye saade. Nti nya ne hyehye na be hyehye onu ne hiame o. Eno de ha wo de ne keke. Na mum eduro na be nane akọ dompeni mu no. Eno ne hiame. Se wo kumase a ukoda ni heba. Okay. Oso pebi etu akoton. Ubenya bi. Upebi ato akoyisu ubenya bi. Kolinak ewo KO. Uko KO kolinaka. Dudu bia upebi a ubenya bi. Uko Ashtown. Da embom bebi etu aduro ton bia apidank. Misty heba obia ebi wo enkranfo a omohwe yen omuso omukọ kan hisa omunya bi nto last week mikasa omunko na ebi wo omuso omukọ still omanya bi but ebi wo Kings Walk e wo kan shi draglin na afi Halus heba ono so wo kan shi draglin o maga na mu de ba bi eton aduro bia no Dawood ointment Dawood 360 capsules yes dodo akunwa yen transfer back for transfer enche enti my last number is 0244 88 64 37 okay aba enti no bema no wukohia no na ade na wo ya de kohia bema no na meton ele menti won ka na meton ele wonyo enye me kwa na me di nkomo ni ma sign na di nkomo na meton ele wonyo wo me de koma mponi sutane agona enti wukohia bema ya wuhia no wo fa yawo edi a wo bochre wa ne wo fa yawo wo so de yawo champon na wo so ofri hene wo so ofri boasi okay enti wukohia na woni dan a wo tim no o dan okay enti woni na kwatra ya na ono no ono no tuba me die ni die enti no so woni ne madam natie madam bi nati enti no woni me betina na woni metina ne dan kanu a na ono na tua ma me wanya mfie sen ya woni madam enati adwuma ben wo yo Mason enti madam ben no natie wanyini wanya akwala wanya mfie sen
we ni fie nim de obebro 40 obebro 40 years and I want to one fie say me 42 who 42 years and I was on in madam ben that ya na yere that ya na ne madam dai ase obesua adwuma no wo afidase enti omo de ne bre madam no ne ti efiem no ko adwuma madam no na kire ni mesin da bi wo firi ha no wakwa akoye adwuma no wabeda madam no madam ben madam ni efire ni Lucy why kire ni dia because oye mesin and nye madam no na kire ni mesin ti at the age of 42 years was if you no na fie ho na no wote enti age of 42 years no wo fa ya opa kire wo say woni ono anu ohan ne dan ya wo woni mpesim wo woni nkonyasim na bibia woni bi sa me ba cho no woni bi sa woni bi da bi woni dan woda madam nchen ha fie ho ana no woda enso wani me pa cho mo be frɛ wo fa ya ye nyina ye nhia wo fa ya na asem we ye nto aso because I can't think far 42 years what ne madam nchen wo sua adwuma onu so ye mesi ti adwuma ben na no wo sua at the age of 42 obesua adwuma no wo kurom ha obesua no kurom ha sa no wo hu na adwuma no ti woni na na ti fie wo je ne tan fie me je ne tena me ho for how many years ye tena wo nkwala mi enu 10 years be na ba muti awon kra mi enu wo wo dan 10 years kula mi enu enti da na nya 11 years kula eda no so ye na no wontua na fie ru aba na didi matem otimi kasa saa na timi ka jembe tani aboa wa benye obi fie ha ya wuntua no wo ye me na ma me di abufu esa akọ han efie fufuro no so a eson ye no so a the same thing na fie bema no onya adwuma no ye adwuma na ma wo ye adwuma ma akoso ya ti no de ne sika ye dan ya motene edan mu wu sika wo de ko han ye 10 years but the son ye no was me just kan twia the sika no de ye dan ma la minim do de ye seriously Pastor Julius me pacho ye benya bema no nti wo de atwa yen na ye beto aso because me nim I can't think far we nim sika wo de adwuma ni sika wo de me na minim madam me de le hia me ene nkwala no hwem onhwe nkwala no me ana me hwe o musa wo de trobo ye nwie yo ye beto aso pa o se ye twe papa na de ne ba na wo ma ye oyi nsem bia no boa ye because me dwene bibi ho a me ntiase nti twa me Mame Emma Ayiko seasoning powder, Elan Spice and Trading Ventures. Woman adi Ayiko seasoning powder no aba. Enunti bomodi anashane so Emma me say enei wuko dwembu yamu Ayiko beef seasoning powder nyena Ayiko jollof seasoning powder the good jollof nim Ayiko stew seasoning powder udi good stew nimo na afei bibia ye kama enunti mo amoje orders mo no anuane no eya Ayiko seasoning powder obi afa bi no aduane ni fie na waduane be the 0244 160750 0244 160750 Bible Center no mpene kasemu ayare semu expert cancer na hawo anampo spinal cord na nwatochima ensuo tutoi awo bebe eye kotodwe sasabro stroke edam efom yade stomach ulcer be ma waye mre awo na wope Bible Center si tutumi kama na motoy nefa wani eche na kasi na kache kumasi atunso agogo ba agogo hospital no tema community 16 la shibi Bemba West Club 0244083482 0244083482 Daniel Ben Trading Center Dani die obi anim ya ne no anim yese nupa yen ene ye de aba Daniel ba mesha no malaria fever typhoid jaundice wona me ya ho na mre wadru no Dani to ne ba mesha no so wo ba ukofichi a wote yawo wo fichi kronsi so wonum na to wontumi ni die bema wontumi ni di wa ho ade so tia na ete Daniel ba mesha no Dani to ne ba mesha no eye mane meme nyina adru Dani natural bar capsules and ye mema nko adro sisimude adro eyi sisie no mu yade nyina fi ho na bema gina so ba wo to Dani natural bar capsules so na wo to de Akoma bema woni nete Dani e ba ointment so de obi amenyi twin yadoa obi atumi de stressa na aposo etutu no na ekọ Dani prostate all capsules so eno so eye mema nko adro ti bema wonya Dani prostate all capsules no bi na en support prostate no misi ba Fred Mensa ba
Samen Koeba Pidank, Adum Chemical was Santase, Danny Eba, Yawa Ashton Room, Yana Danny Farmer, and a Shenimo Frey, 0273 392 0273 392 Na Yama on Sa Akabe, quick credit, was the Winyano Ghana card, and Unti Brabaja Bosia, Fire Juma, Bedjo Bosia, Fabi, when you memo, na Enquam, Kain Brana Baja Bosia, na I want to ya, na Freyan was 0596, quick credit, no, 920833, 0596 920833, and 0302 200390 0302 200390 Yabajo Sonia Mabosiani B TCL Electronics yen any a tonto world class television per television F na any down and border from Ubenya B air conditioner be bopa na just a wood them why is a sukwachi bi ho washing machines fridges deep freezers we ya TCL Electronics here wadum Friday 0546 258047 0546 258047 eye ochia ba pada divine hope ball center Dr. Ochia na freway we sister na ya oba anabema enemu san ya de age oba boso age obema boso amane emergency repage mpatakuo sanso e na uko fichira ensam nko white e na hawo koko anasa pressure obi koko ba bema bi wan koko ba so nya na menses ya wo nko ana ne sotia na etie wonya Ochia ba pada no ebi stroke anasa ulcer watenka e na atekro Ochia ba pada beboa bema obema mu ayemre ana wo pe bema esobula matade poi passe de ubenya bi eyo twe ba pada nunum bi na bibi ntimi koso ma na wo dia 0551 228281 0551 Ejana shewa obeba ebibidrobu Samson Pastor Julius Mamemu akwaba Kanekua Mamemu akwaba Evangelist Samuel Mensa akwaba Sanso ena nana yire nana akosu apokuya sikapa nana akwaba okay nyamesha papa so o dey the second and the first ya jaboso be very fine papa ya boy na say ma o ba say pa ya boko de boko le me ka kura nche telefone afefo ahwe say na wotwe wo ha say na wotwe agro na anya de aho e ka say ma na ba ni na say akọ mason fo na carpenter fo yere na ba o mu ba nso asmo mo de ba say basa ka ababa yo betra say awon fem na nyam kura eyewrade nyankopo nyam ya bo ma o na mani bi nso de wa bowo mo papa na me kan wa ha se ma dwundwuna hwe mu ami hu de ko de potenti a Yesu Kristo ba sa ase so no kure ni just ana asemi nso wo ko wu de maaye wu de dia basa komo njimi na Yesu se ade we de mentaka masa ko se me ti wo me dwa se the second coming mu no ba be hu adwuma ana se ene de wajana sa se ene ne sa ene de oni adwuma bia ye wo so fu ne dia ye just dia ye wo dosia abetana se asema okay panti sebi na nanu mutie papa fo mutie ma me fo mutie sabio anyansa fo mutie dosia asema okay so oba be ma pa ni abrante timba ka ba fo wale we so na awali na ba fo so na ugu no Akoma sesia wo ko bi fi sesia ware no ko eguo wait ntimi ware wo be ma tani ni go ka chen say me be fi na me no say onu ma me no o ma mu na be kwa da look at this look at no ma say say am na ti say wo mu tum pena bu adwaman no wo ne da du da kro obaje obo adwaman no obaje obo ori asina so ne be da o se da bi ma be ana onemu dododo obi platinum ne na ato na yere so o se de a ayenyen na nkyere na o de ato so no nyen na nkyere emuedu Pramre le don na so pramre uni ba mo da don na mo kan say de a adwuma bre ma yi adwuma bre ma de ma abna jen ese yeni ayenua ba Ernest DJ yenua ba ma yenua ba Ernest DJ Clinton or send 500 Ghana cedis say akuma mu nsam crew no fanya lorry fam kofi no
DJ Clinton. Na mi shira no. Ana se say picture. Also bi to aso. Mo ye adwuma na obi bibi brem a. What's a meka? Enu ano no. What's a meka? Abi dey work pa no ma. DJ Clinton. We free abreje. Aha, nti wo se o send aba, o send ama. O sign ascend bi. Wasa Mfanye tie. Mfanye tie. Ya mi shira o. Ya mi shira o. Ana se da wase. Say na no me peto no ntanse. We started me na me hu se wa ba di no ntanse ya te. Ana waya ye be ikwa ku little and saya dia pa pesa kan na mi antom emba ye doctor wo confirm no che ya me be friend na sente edidi sika asa dia ba ye ba tie mfa nka ho ne mfa ana so waya dia mvala na si ye Facebook ko man se ma ye sika ye bi so ina branje obe no we really say dosia onye marriage material no me catch ro eno le an no do say ena eno mo yiri no di agro esem se bi ebo wo motokra ma uko ba ma bi fia asa bosom so ni so ma eno ma mi so ma de bi an me ka me say wo sia ba ma on pekasa obo wa hu se no be se konwam on che obo no ni nkomo na nko ni nye wo nya bi suma ya so fro ya timi de bia no o kiri do ni sa bo to o de oni to kwa na wu afu o yare me so wi yare wante ma no se nya de onya no e ma no se nya de onya no mama o to ase me de nya de bia na me no me sre ma mu tie me o bro nya de bia o tie no bia na mo ka te se ne ma me yi anya ko mo so nya de bia na me tie ma bia simple se o tu no me de bia akọhoma so nya de bia na de ba ma wo se wo ansa a ne ja akọhoma bia e de se so nya ansa e de no bia na padofo ba apadofo ma be apadofo ma ba ase se de munyi bia na no nti anya de bia na mo bia na o ko kai o se ya Akoma bia o monte ba me e de ya 16 hours and no ya 16 hours and no ara ya fufuo anya akranten pa fufuo ya akranten pa antu ntumi no ma ama bi apadefo ma ho de bia me nim na emema no sa ayefo chese sebi o jimi fu bi no anya ba mama sebi otiti ma no na ka watenke ka unya bi da ka feelings ka unya bi da so emema ayefo mama do se nkonko totu nyoma yi all right ono tia sa ware no mpe na mko me kache bon kwase wan ware ne bi ba cho go ware da je se mo ware ne bi ya the next point me say what the stretch marks pimple you about you san begu sanso na bia nantem apropro eye kro ana eyam wo redie na chese ensansa bia begu se brekese dandruff ana wa papa mu na pa we ya ns ointment motwe mu kankan wo na mu kankan ye ns ointment me say what the ma wo sa enkabe awake natural capsules awake bomodi na ma wo sa enka awake what's na oba immune system be me immune system no na oba wo ko ficha wote ya woni atenka anampokra say be ma wo de boss wa 1 minute 2 minute no adwen so nkuruma e de na winya awake wonu mu aso be ma na ewu a ebenya ne no oba watenka na ewu a eno so ebenya ne no eno ntifo ani ache okanshi drug lane kinso keba repair venture tinata ba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice kofodua gapson delight drug right and a bino pharmacy and koko wusko be hillside and a bb pharmacy kaswa tribe of judah kumasi daniel ba misia ba kolona ke ba have and na kriske freyera ernest e was 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 koko Marco ewiye eya emma ene mema omumi enu ne kwaware na ade a obi de ye ne fie yie obi so de ko ne fie esei ne fie yes woni nipa no netie agoro bi wo ho na wo ne wo yeri di a Moses makwan ennem Moses makwan nem unse mako woni ni di nkomo no me fa na asem ba ko bi o se obi a wo hawo ana wo busa na se enti wo hawo ne ma pe no unse ho Moses dane asem no wo ho
Marco so obia wo how the any Moses enti me yere onfa nyampaibo wo hu de be pa che onfa nyampaibo enti wo how ne se opema enti wo yere enfa nyampaibo me pa che wo kofa nnamu yare a eno so mpa cho mpaibo be na ebe yi afiri ho eno so ensi ba no onfa nyampaibo ensi ba no ensi ba no onfa nyampaibo Marco yare ba no onfa nyampaibo okwati go no ba onfa nyampaibo se wo di yare se Marco se Moses ye Moses makwainam afutu na me de ma Moses no afutu na me de ma wo mo no afutu no na me de ma wo Marco afutu na me de ma no last submission kama to asu no to asu no tufu Marco ka so futu no se bo ye wan kwa oba bi o na me ye se Evans ba ha da kai se Evans ba ha ye ni sa de ta be kan se onu wa na yire ko fa so na yire ema awu no kwa me bo try first one ma yire o ma ni ja garden don on one nim ma ye ba bu wa otutu nyomo ya una so nim garden do said den oba no betima mo jai ma oba oba betima mo jai obetumi o jai that time na dia de wa ko ba so onya de wa kika na ko fa de na mama ni bi fa ya no o mo be ma na ye kete ati hu na o bo no o ja bo nten mama no na ye kete sa be no ko so Bama na nya kase ama wa ayo wo mi wo na no anse wa no tia that time no wo na do wo tia no anse wa no so o mi wo na na no anse wa no tia ma wo mi wo ya ya kete no ma no wo ma aba hi he no bi lo bo ti aba hi he the first mi hu ya na bu adu na achibu kama na wo ko mfa yare aba na ya kete anya kete bia mama bi lo anu no wo sana wo baka se wo yira fa wo chi okuru ye jamanfo no na so bi no ha da 10 times a day 20 times a day ba me jamanfo o be satisfied ba me jamanfo o satisfied look ba me jamanfo be full life what full life ma ba full life mo si be full life mo se mo o dia ba ba se mo na ke mo mo sem mo na me jamanfo sa me jamanfo ba me jamanfo ma se what you be ba no what you be ba no what you be oba bia ho ma ko satisfied ba me jamanfo ma ka oba no jamanfo me se wo bu me so boa what ba ni ma no ma dia ba be full life no ba me jamanfo wo na ko me se man satisfied no na me se tu do se for se ba me jamanfo ba me jamanfo ba me jamanfo ma pass what you say we tru mu de na so kiso o wi ya oba ko fa for me ya for ma pass ba me jamanfo no mu ni ba Yesu ba me jamanfo ba me jamanfo o mu bo jamaa wo ni ba da what you mean so ana mabra hey pastor ma ko ma mi nya ma ko mi nya ma ko fuju no sun free ma ko you know man is you know ma ko abia jene se ba me jamanfo me se wo da no uturu mama no wo ba bo ho top to se o wi ya wo wi ya na wo jotira ho abia ja mako na ma na ko da ko mako yini free chamako ewadi Yesu sha ama to me brasa ama to me brasa aya se wo be bibia ma wukuru na wo da ho na wo se fa oba afoforo hello suti baba ama bia say wo mo se fa wo ni se wo ya jamanya ko jamanya ko baba chamanfu etiefo asem na yedi wo yiri wo pechemu pa ka wo kojina wo yiri pechemu pa kokwa ya me de ku ba afode ama ya mu metungu mi kunu so ama ya mu metungu 1% ana so ha se wo ba ya ko oba ni wanya ya bia me ni opere jina no
One of the brand. Bama na de yare abra no so wo bia wo problem ya jamai yo wo bama ba ya kete wo bama no ba ya kete wo bama ba ya mama ni nsuo no bama jomanfo sese wo bravo abusuafo ele me koma ya maame nom a etete yen ama yakwa aware mu ye be srese amofra na ba sese no mama ade ba kwa ye problem ye aduane noa ye huna mane wa aduane noa mu sese dia ama chobafo anya adwuma nyina ne se onko na Mrs. ya wo sha ring 2 no di choba la mu to abunabunu wo to woni mu yo onimi yo oto kosi ho ya ma me no mu ni time o mu di be kire enkola wo mu no aduane so a wo mu ma no ma ba besua o shejade ma mi shejade ya de na oti TV ho na oti ni laptop ho na wo sia de wo onimu she it is nipa way ya tete na na kwa ware wo ko aware asipe amane na aba ni kwa ye skirt and blouse no blender nko an ode yam woni makotu enti blender hwehwe na bre wa kwa ne bene pe mako egu fom na nko an gira soro skirt and blouse wo sagu fufo super friend jemu evangelist na ba ko si wonim se akokọ no ne nan no ye yiri ho wo si wonim se yiragu anya wono a onsia etu wonya ware pasa diai aduane no ye ne ntem atenkwan no so ne yakoto ababa nse wura wo kana menti ase se nya dan nyina na me no aduane kama mpe na me no a wo de mame a enkola ne nima pesie di enkola no ono so pa pesie ada na wono obuoyi na ko homa no wunya na pesie ma no na wono amo na se de be ma enkola no enya kola na yi akonwa no be ma na yi na ade so no na wo de wo nim sa o be fia bedidi ma muntie sama hunu masede emema be pia monti de biara da because kore obi achi na bon babe so ni babe oba yare abeto wo ye be wo chi na wo yare so be ba so ye be wo be fa fi se wo ye ni akon abonte mo me kan che ma na e ba no e ka de na nkoso na ya say be ma fi oni so oba bedidi wo mra fi na pasa ene de kumi kura ma wo mra no TV ho no abie ni na no hotel novela no wo shuttle novela so bedi di so be de enya na sem na wo hususu sem be nufia mentia wo nentia wo tira me ye sofo me bokor me se mentia wo nentia wo tira me kwa ko medu na edi na du anyuma se me nkola ne da empa wo to ma wo nkola empa na nkola ne dia na ni wo mana ko gumpa so no abada fom me ba me wo nkola ba abada fom empa ne me nu mi anu dia wo de bada so ne ba kwa ne yatu ne betua ene ya Tunisia ne ne yato ene ya Tunisia wow se ba se be ko Morocco so ane yako wow na embara de omu ye na hu sister wanyana je ya in fact na ware be de o hwe na ware we ya mu be ma no ni problem o hwe na be ma pema ye wo kwanya ye faso Abraham kwa no pema Abraham no pema but was Sarah otimi ye ni ye ama wo karinsam na ndama be nti yesre ma no e ma na mo ba no mu hwe fiade yo na mu hwe aduane no na mo kwa ware asa mo ache na mi hira mo mama aware na ye nse mebre o ya na untimi enka ne pi omo mienu nya wo problem girl ne dey jealousy sa na me hu no o say ahoya kakra wo mne ani bre ni nyina afrafa na akwadro nso wo ho akratwe ne akwadro o say wakoye operation there na so bojabodwa na me hu ne say at least onya nto bi hu say ye beto ana ye nto o so wabu wan kase wabem say ye nto so ho be ma ne so problem ye masem me de me say me ware na me si cheating nti me ja ware de no de na emom me kacha ma me so wo se masesa me bag na che se be ma de nsa aka me ene me be enwo metiko ameko na se cheating de oba as a woman I was so kwan ya wo kunu fa wachi a wo betimi aya ma be ma na jaye
cheating den kan gu aware na ne de nyina ye jealousy eno na me hu kratwe woni mu e na be ma no so ade ba ko a oye a enye se wo be fa oyire chi na wo sa betena nanim asa na oba foforo akasa so hu sa de ne de wo fa na chi a ohun ya obi be se o mi hu ya ne de se enye me ende fa me ho enye wo tan na emomu tene nkyɛnsa ka kyɛ ne sɛ ne wo kra nkasa wambu oba onne wo kra wambu no me ne me kra nkasa ɛkyɛ sɛ onka kyɛ sɛ waware oba foforo aka me ho enti ne me kra na sɛ waware foforo kra aka me ho a saa na wɔ sɛ wo ne me communicate so enti fa be ma no nko ni case oba no so nko ni case on so oba ne ba ɔka so ogya aware na nso afa wo wie obusan so ɔdɔ be ma no so ɔdɔ no enti wo dɔ ne de a na nka wɔ sɛ edru mre bi na wo hu sɛ de ɔyɛ no ompe no na nka wɔ sɛ ɔne ne tenase ɛne ni nya akoma emu kasa odo kasa na nka obegyae a onjae ba se ebia oba na obusa se mekra de eye mani wo ye mefere ne se be ma no waye bone kra oba aye no o se odo ubedi die se medi modi bedi die me ntomre na wa obusa ne kra wa se nya akokoduro asa aka se na mekan oba no de wanya ade in fact wo bu ne mam ne papa anim ti akonda kopa achew me de mekan se aware no ye ma na ye si so ni ehu ne se ye nyini ya danfo ya aware ni pasumeti ye se ye ma me pressure se me nware se ye nyina bebre na ye nyanya aware mu nti ase ne saa ne ma no ye se ye beto ye bo ni enhwehwe no Nyankopon yi yakoma se on se na ne ye ka bibi wo fom ho ye se ma enye sika o na mom said obesi treat oba ya de ketewa ne man ketenkete ene ma oba ne aware eso me de metu omumienu nyaafo ne so omumbra fom na yen solve no omuntimi enka enkra ne nti omunka omaware me da se papa yenkwa na shane so ka fefe talala ka fefe talala eno ano no me so be ma wo low sperm counter obe ma no efon wa che se ensuefru be ma na no ba de chia de se obe ma ne ehi ene emergency page pataku enka wo akosuaku menu mo ba esese ene emergency me se wo ba ene emergency mu obe ma ne be ko no san ma bi won to me nka awade dudu a egu nyina no ebi gina ma so bi gina mema so enemu nsem mu tokura bodwe se na afa esubura matande na so yekohia yentumi nka na awade egu afanu ni mienu obi anya ka fefe capsules na entumi emu amodane e ba kwalo na ke ba pedan smart bobo aso wusko bi nkoko fe Harriet e 0207 183819 0207 183819 kafefe talala Dr. Fokwe back in the Knefre way doctor was abomodia na bre na onhwe na hamanka sabi bidroni de sa yade Dr. Fokwe back in the ke e pechi number 1 enu nti ebia waton 17 time gonorrhea syphilis odepo anampo hypertension awafo amopa wo webubu stroke na bubu ofisio na hepatitis B C yade ben pressure de kosoro chlamydia yade bia ha wotete wo ya adan no goliath ya woko a enko fabra Dr. Fokwe back clinic ye fa bibidro mpam yade no 0242 155 935 0242 155 935 Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiedu Bomodiana Bray na doctor dia ye diagnose you and ya treat you enti wa ye mrempemu awafa mo pem mei emaya mo ofichikro mu yaw wo kidney anase wo liver problem wanya prostate ya dia ulcer sciatica wo pressure ne kosoro mesewa da Bomodiana Bra Lifestyle Reform Health Clinic ye wo kumasi abrepo Pentecost School Junction wa for Dr. Stephen Asiedu e was 0502 41 2975 0502 412975 wo fra Dr. Stephen Asiedo abaje wo so na de oho bia no wono akatifo ye twa ye ho abasisia. You want to bamba? Yes, I want to bamba. Oh, ba spaghetti eduane a eyama wa pomden. Was it? And the guy who one will be a bit right now. But sister, you will feel one man. I
na o ko ta se se o ka so o so da tu fa no so ba be tu mi time no ono mo frɛ me sɛ ne kai abɛsɛ esiye ho no zo wo no tata no ma wa no on sika no me frɛ ne ka kyɛn sɛ ne me baba bi kwa ka na sɛ no waka kyɛn mti wa firi ho no wo ne no ka bɛsɛ ti wo wa hu mani kwa ofie ho no wo mani wo na kwa wa na wo ya na sɛ wo mani wo ko wo me ma no wasa wo wa be wasa wasa mba mbita cho sane se na waka se unya no ka se because say we see ke ka mo say nsisi so nti asebili so ba nya so bi ka ko say akola say wa ne ka bi say sikun wa frew wa pa won che won na hia na onim say wa ana wa so ko na sa ko ja mi na mi ko ja o ba ko na wa o so ko go le wasa wo ye me ba say me ba kai ho ana ma me ka say aba no sisi wa bele me wa bele no wa sa no mi ti do office so kai wa ye ku fi o ya so wo kan mi ku fi ho no da be ni ba ko e wo kai la ko ba ni dinti mi nim na woni a minimum no wo da da ko de yin mi yon ba tin bi o ho ko ni dinti me ko me go mi tru me ka ne say ye no no se no akotore to bush no wo ko te sen yon go that na me fu mu kro mo be bono ba so be say na ka me nya foto a eno a get to me na me yin free parking say e di me ba na me na mu ewu dru ba say o di ho gu me e na say me go fie e di pa so me si fie no so obetumi no ma ko ba de fie wo ye de wo mu na wo ye me dance boy ni ye me dance ni sa atma me ne wo be na boy ni di e chi ba wo de wen hu no me no mu di ko mo be na boy na e na act now me ka say yakopon ho so ba ka say fi say me ba mu fie ho no e be sine boy ni nkomo ana ka say me ne nkomo nya ko ko me place case ko wanyi free me say ba me blog mu ada me kwam cheke me pa o da me ka say me say asem tuna me ka say me be say me twa twa je me ni ma me ko asa me bo wa e boy ni di machi me na wo be ko na me say ade asa je ne sign ko e fi o ko say contradict o mo o se konya mo wa mo ne da era o we wa on share wo da se wo se konya ma wo ko wasa mo ko na ma ne me friend fu so nti me fa say ko ni say era ko mo ni biem me ni mo no sa 3 months mo na me friend ka chere no na oni ne di 3 months after ka chere me na me ni na mi ni sa o friend fu sa ka chere na say o ba fio me friend fu so mi ni fie enya no mami afi ma asa aberi asa ni na flex aberi ene bi sana wo hwe na wo ngu me no mama kan flex e kan wo bi me ka sana ko say fonso en ko mo say fi fe me fonso ka ne so woni me nyam a e akase woni me biti ka say woni wonyam meji sa o bete o so ko ma ase so to me se me ko papa me ba me me so me na e jam mo be so kan o pre ene sa aberi na ba me na no ko ana o bete ni na na so mi be ba ya ye ni e planti ya ko fia ko fi ni ka fi ya na papa ya mana o nyama wo ka se mu ya to ba ga ai ko na dubu ntina papa di fi ade ko fi se yo to fe na ko ya wo ye ya se na oba no se manya na se on show ne oba no nya sa me pa to ni nyina ne se ko me fani se no anu na de ko motna me ma me so me ma me abon ho kasa me ma me ka wa abon me so no ntu ama me mo me so sha me tinya ka se ni sika ade ama me abobo anu be 5 million but so say wow me da wo ko ka le da o ni ma ko la na so bro me ka ka si e wo ma enye se e kwa hyesu o no every uba what you said the all kind say who free someone you no just ya kwa you di what I'm say ata be ba wa na ha ji ma we ni go sende ni di ko we di afa ya kwa di what I just say ni the people why say mo ni mo wa di nkomo abasika sare yi na wo je na asala enu ye me nyamo ye no a me ko me ma me ko no say e bia me ko hospital a
And your hospital now, me for Brian, so Oba o ma me mo a. Every time I mean you frona, oba me ma me mo Mr. Wamo, e ba so agia tum na adechi a oba we family Wamo mo Akoma, free one na. Man win enim bi. My baby man, kase me fa so wana so go shen bia. O ma me no papa no. Me sister dollar. Me no o fa na ne na nye na wo ho no. Ewi ase, o sister dollar na wo kan wo ya ban ya te se wo wan chen wo sa. Wo ne yemu pimbo. Sister dollar na baby o. Wo wa sa ya ma se. O ma me kan. Me frano. Na wo fa na wo kan no. Me mu na ni ko ti ma ko de ma ko bisa ma wo fa na kan wo ese wo mu nyina dia kire wo. O mo ko ya se. Na na wa ma no. Na na wa ma. Kramo. Na ko me chi ma ji yin se no. Ayo mo de. Ese ma ji yin se ga ma wo. So na me do ayo mo de me ko so me ba to so be bro be several times wo fie ho ada me no mi nyina yi meeti. E wo fie ho. Me ba wo de me pa do before say wo ma be firi wo de me ko no. Wo ko wan krame. Wọ́n máa lọ wá nkirame ní kò fi hàn ní sọ wọ́n yẹ dẹ́ òní hɔ ɛnna sometimes ebi wɔ hɔ n'sɛ bi twɛm na ebi a bɛ fɛn fún n'sɛ ɛmma a bitumi wura fi okò bisa n'ase because bibi aba yɛ mienu yɛ na yɛ nsɛm bi wura fi okò bisa n'ase ebi a bɛ bisa wɔn mu no abusua n'sɛ ebi a ɔkɔ fɛn so anaa bi a ɔkɔ ha so ɔkɔ ha wɔntumi ntutu na ntutu ma ne yɛ baabi a ɔkɔ ne ma ka nyɛ sɛ ne ma nkyɛn no yɛ ɔbaa mo ka yɛ sɛ ma ba n'ase nti ɔbaa wɔn filɛ mi. Oba so a wotimi frɛ me ibi so a mente wo ko ba ne na yefan santi kasa ne sa ho edwa kakra ne ho adanse oba pa mamu ha yeah Maa Akos nyame adom fa yetu ko piwak natural 3p garlic okay me da se Yameti fo nyina aha emo bibia akwaba e de ba piwak natural emre so sede yawada bia ye no hia edi apomden ho enkomo no ene nso ebre no asom ye can piwak natural ye ne de 3p garlic mixture e de abedwa so edrei e ye dra so nya bi na sa wono mu a eboa wo e ma wanya asma e betu ase enso so ano esan e wone garlic na e wom nti wanya hypertension a ebetu ase diabetes ebetu ase obi a wanya stroke to bi ma no na onom ebeboa no papa e na oba obu nsa na ye ohaw aye su aye atete eno de chese eye tatahwe unso oba bia no ye kasa wo ye oba mu wo ye oba sima eno chese wo se obu nsa so oba se wo mu nsa ebe de ko na nyinsa atumi aba afina ebe ye yare fibroid entene no komo ne babedi ye hwe menstrual disorder or pain okay na ye ka menstrual disorder anase pain a de ye ka nyina ne se oba sire nyankopon si ye system no enka wo bebu nsa ota me ebe so no ni kwa akra se nka wo tehwe okay no ansa wo hwa na ba ena menses no so ba ni kwa se nka wo tehwe enka de kakra betina se wayas no sisi yo de de bi slight bi no sa ade na ebo nkaye na besne ko ena obu nsa nso wi a eni kwa se ote haw bia sana nyame ye no na emom enne no enyare wo bi ni infections bi nti no ebe ka be na wotwa me na bu ne nsa no wanhwe adwuma kro wontimi nkobi yesi woda fie anne wo betie mu saa na emoja ne sha se eba nso de a ene na ayeka wontimi kro mfa ne 90 afom wontimi nye ne ho hwe na ne honam ni sisi na yase obi wakwa aduane kwa wontimi ni bi na chese aya atete ena fe wobu ne nsa no so kura wie no ekire na nkaja obesi ovulation mu ese onya ne ho no ene ye ho so jaja ene ye friend say menstrual disorder or pain na say eyawa ubebu nsa wunya ubu nsa unya ne wobu nsa wie no osenya eni kwa se basa edi so yo ba na so hu sa ne mani bia e wo se wudwane ten epa aduru bi te say 3p garlic mixture enunom esan say enuaba ne hamani nubra no ye de aye garlic ne wo e de afrafra ne nti no onomu a eboa masanyare wani nyina no etu ase e de maw na oba obebu nsa efrimfie du e de kosi edunsia na ese no tese babunu no e na efri 45 years nso de kwa ese menopause na e na wuwura mu no enti oba de obebu nsa kwa kosi be 45 years ebitumi etwam ebi de etumi kwa animu obi nso de obi nya 40 years awotumi ejai bra
enu to da enye normal to that mu sen yare wabi e na akofa saa haw no e de aba na ye wo omu a obebu ne nsa wonya ehaw ye wo omu a wo mu ebu omu nsa wonya haw ene de wawie na ye nche wade e be mu wahunu se mensebu amibui akofo haw ene amane e de abreme ye wani ma bi e de saa de ne ba one oba bi a wonu mu nuro se won pese obanyem se won hwe yie na se etochewa ene se de waso be ye hye no ye obi a de bebre wa bra wubu nsa no enya asem ketwa esan se enuo na wo num no ene wo system no edi akon afei oba owo wie nso a wo fichi krona na ehon nso so no akwakoye ehaw kakra san se afei na wasi sa akra na ba wie enti wo se moja no ebesne ko ebu on na etade eyaw ne ehaw kakra ebrew ene oba nso asebio wanyi nse na asai eno so utumi enya saa afichi kromo ehaw no ene obi a wo so pa ebro so eno so wubu nsa ebetumi akofo haw edi abrew na mamenche onema ba mu ho se wo nso afichi kromo no wo haw wayase be ya usisi be ya ehwo na so ani subrew wani nkun so ye o se dadada ehwo no mu a wonante akra ne timi sesa obibu ne nsa okon ne mu saa onante a wotre ne mu a na ne yefunu no na eye ne ya o meses ne baa na asa yetuntuntuntum bi enhyeda mayie na asa ebotoatoa ena ehwo nso so a na asa wobofono na opese ofie ne nyina ya ade a se wubu nsa na hu saa hawo yibia eno kyese ewo se opedronum enkase eye normal dabi okasa da chibi no ebia ebetwa kora emebiem na the fibroid abro ma memfia number ne maw na efre yen so wo saa hawo ne bia chechemu che doctor ne enche okwana befa so a edro no obenom no 0248 92 88 24 0248 92 24 about fichi kro de eni kwasa udidi akrokra e de so wo kumase ha Borua Dani Heba, Misty Heba, Apidank Heba, Angelos, Chris K, and Aqua Boasin Swa, Samad Heba, Ewoho, although I was super 3P garlic mixture, a baby the amount. What your tongue, ne doctor, Nebusa doctor said, Doc, me woman sa, say ni yemi, Oba, and for a feature crown semu near grow. Na adia no eba, na a meya o wasem. Ejaiba crown so a o asem esan se e the fibroid ebebero obisime die me bumin sa ebe 2 days na atwa na ni age me ba cho wo yare wo ho pa this one hwe ya e osime die pad no mitimi to de hyem 12 no mitimi yusu bebo so me miensa oba pa boss kana no akotua yare kese pa nti me ba cho num 3p na enna ne moja no enyi moja fini nyina na ms nko 3p garlic mixture ena anu ma wutimi bu nsa enenum yes fe unu obi ani asem yentie amanfo adansidi a odifa edre ehun yefem na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na kame na to na twetwe ida 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko pe mother mama kuma te temi wo be ne mentezi ntimama ntugi to drone dia ka pa na sai no ma kuma shi me pa mi to bi no ma yenti sia dia ja mama ya fuya ka sada no no ya no ya fu na lu shima ani me body ya kama pa adon mata adon powerful me see India dances at the modern and one papa me pressure also pa no ma kuma na me break sisi atomi no ma no ni nyina jai adon ya nim dia modi aye but masa bibi wo Mesenya mitra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na free mo Wukoto jene waposo na asori a wu complain no se wonum 3p a ebejane se 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops in enti Borua pharmacy any herbal center bia eben wo de okwa wo se wo pe 3p garlic mixture ene da ye Facebook ho no enti wo hwe se de etie no a eye box eye yellow
any green any de garlic kokoo no ato ho wuyi toa no nso ewum no so ampatro ehwe ho a ebo etini ye kokoo any adro garlic no e de ato ho eye 3p garlic mixture Francis sia ne no monkomo oba efo fichi kromu nsem e how bi e wo ho se eba se emaye eba eye wa wuti nyina no frɛ yen e wo 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Oba shasi ebu ne nsa enso ne ma nkoye frɛ yen na ye no emo nkomo wo so wanyini wa fichi kro ho nsem enkoye a Francis sia na ye no emo enkomo ye mfi akoma twetwe no ensi bowura pharmacy ana herbal center BM baby awo oboase kumase enkran wo de ukwa wo se wo pe 3p garlic mixture ye mfi number no ema entwato na afei na wo twese ne ye nsameto enkontwetwe no eso number ne 0248 92 88 24 92 88 24 Yamboa dasene yebesehia nyame ensha papa pa menua ba ko na du ne mom no hye ne so me rebi o se friend akwasi owusu wona na yiri Janet osei wo mo so edisika beboa yenua akra yeba no little kweku wo mo ewo North Carolina USA nyame nsha mira akwasi wusu no wo yiri Janet osei sisia na odi na omudi no message me nyame nsha mo papa afei yebekwa na afei yakwa homa ne so na yede ashyem sa wodi ni ba bia frefre Mini Maa Akos uni abe makwa mi ni ale ta ko kochi na mini abakaka me kan se ene ye ma ni me ma ya ba no chance ni sware na ye nya na so se no enkata so ne ya sen a chance na nkata edu ba bia ne ha dwen pa ye nka no kure enfante ni ama go se ni ama ni bi mi ankata ha o ma fa mi ga me ya ko ma to ma ba me nko adwumra no na kete o heti wonye ukoka o te fa ho ti ma me ka ten se e si metin plan o ka dem so pa ko fa me su me fa so aka se nti ene ma ne won so mu do be mu bebri a na ma fa mu ho age fe se o metetew e ti eni abe ma no onya ma se ne mu no yen kan che eni aba ne se on hwe ne na na wa de so ne sa ne ma ne do so o be di ni sem me so me da se papa we di ni ba bia frefre me aba papa bi me ni aba ma papa bi ofa kwata mini aba ma so mo kofi ase no ta coach mini aba ma me mo aba so dwumadi awudie eso ye nipa ne yfa akonya so ne enche ya hwefo ne etiefo nyina mini aba no betra ja wakasa nyina na hu se ne asem ne kura no sebi abedi ani na bema media me hu ne se yesi wonu wonfo na ni hu yo se bia bema no wompra ana se bema ne de obaba bedare de ofo na ni hu na mfofo ani afutubo ne ani amari aba ne yeta na sebi woni be me wo ma na wo bi tuufo na wo fo na wo jawade na wo pese wa na me hwe kola no ma wo ene be ma ko ne tuo no hwe kola na adai na wo jawo nti sebi ni aba no wonya se wo titie ntia no na wo hwe so wale ne kunu no na wo bia be ma no be nya be papa di nasi ena be ma no so ye ntra ye yire nim wo ba wo ne tie ntere nim ene wo mpa nya ko na tuwa sa twofo sa wo ni me bia me mpa nkasa dama eni kwasa mo yesa wotini kasa unse wonpe kasa na subabi ni anamo bi ni ababo bi a wobo no wotwe ne wonfro no mo traje no mo hwe o mana aba meda se mini aba esmenda say Alaska Star Enterprise original wallpaper sahin fie ni ho wo pe wallpaper e wo ho mo office be bia wo pe so do wallpaper FFM ya Alaska Star Enterprise wallpaper na your original be che e de ama wo Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza e wadum 0554114878 0554114878 na yenye wo so na ye ni woni komoni mom na chane so ema me wodi ni ba bia free Andrew Sileka anwanyi papa si be se Andrew Sietio Mato se ye ni abe man wa ri abi Akoma abi ku ma woni ye yiri da na wo wa fre ye yiri se onye na no kra me kaka be ma na nya bi kra ta de la respect ni yiri no ana je so ku bi o ta ha yiri e je ye se yon pa no pa ka me be ma ni e ma di bi ya wa di bi ya e di ye ka de ni o me ko no wa ma bre ana me ti ni
Kafra. Top choco, top choco chocolate spread no. Eno na woto wo pan no ana wo de ajemu pa. Ene wudi a wutumi se edel bi wo pan no mo na edel bi wo top choco chocolate spread and so emo. Top choco 3-in-1 chocolate drink no. Eno so de wunya no wonsuo hye. Esema na chese wo breakfast no are ready. Esa some milk and sugar e wo modada. Edwane supermarket mu enye na. For 0243 033 033 0243 033 033. Top choco was say it's chocolate. Na his fit there make catch us say oh sit down wo person wo sit down mo ya campaigns no mo amusisi estate no mo ma his fit for me bo mo dan no so ma mo otom ya dudro no fasoro wa na fe echre na edro no na echre chese ye yemfa moso wa hunu sika yemfa moso ne me wose ye de boso na ni nyina no echre kama enu ntimi se wada se wo pese obi board dinosaur emma de efepa dia ene ede na wuhia de wuhia eye his fit for na wo mo ababa boso ede ama kama na bibia so afa enu tisha ne so ye wo odium kumase for 0249 791065 0249 791065 na chese ye to me aje wo so kama na bibia so aye fra royal Jopak natural clinic so ene ye fra way yes odi poa efie ne ho enu nti bomodi na bra royal Jopak natural clinic na ye hwewo jese ene enumunka anapokrasa diabetes oba ye beyini na ede free ho ye wo anwuraga jene ajesuomu wa ye bense dumasi rural bank no bomodi na efre royal Jopak natural clinic e was 0246 189021 0246 189021 ofra na yaje wo so Beaver Dental Clinic and also asewo hawo bomodi na fa badan Beaver Dental Clinic ni ye hwe wo se no na ye ka ho asem nyina emfa emao eye Beaver Dental Clinic fa asewo yade nyina ebedan yen na ye bema wo se no apo se fita de enhye ye de behye na bibia atumi aye kama kuma se ubehunu yen wo ahodwo enhya ye so ye ne banas ne di ehwe mu sanso na wo ba enkran so a ye wo airport residential area eno so ye ben airport view hotel no a na woni yen edi enkomo hye so fra ye kuma se line 0593 834217 0593 834217 and enkran 0540 124200 0540 124200 wo frese sia ye no ebedin komo na won so waba ne ya hwe wo se no wasem nyina aka ede ama osbol edansie ho niema ene yeton enu nti wo per block sizes bia bomodia ne bra osbol limited na yensi wo dan no ya enfama ye besine kama blocks a chese ye de bemu akosi dan no ensio tapetapi dan ni jana ma so ena wo second hand cars and so waba osbol ye garage and motors ye wada kwadwom ye ne despite ahwe ni mo na baji wo de afei wo pe electrical appliances papa so a eno so wo be duma ye electronic shop no ye benya bi e de amount for 0240403247 0240403247 shane so emame se ke for so travel and tour enei wadu ebetu kwan ba bia peso tu kwan ko ke for so se brane fa untu kwan enko ho na umfa oha bia mu freyen e was 0278902965 0278902965 na ke for so emfa wo entu kwan obatalia was obe spaghetti obatalia e dia delicious e sumptuous e palatable e nutritious empenimpe enkodape wo bia epe enuti bra na yen chili mom with obatalia uko edwani supermarket mu a enye na we no bo aye ma ye kofa phone calls no ye Ayona pharmacy what impressor capsules no oil no abedwa so uno mpemu usisi yade anampokra se osasabro enaba what ya to epra bomodi ansa obenom impressor capsules na do oil no etwetwe fa kwa ehwo ya 0243 123 224 0243 123 224 midim
at the Maa Akos channel so say about 7 p.m. Pepepa Akoma FM OIC TV ebe repeat program you live about 7 Pepepa OIC TV our multi TV ne so be repeat na afa free channel so ekono onua TV so repeat in live at the amaye ye dem nyina say e ma monitor nyame ya adom kina ye be sign e de boja ye atoamo. Feel every taste, never